morning, DJ Hitman. Me ba cho mama asalibotwe majo anope wapom te say. Atadum na hwe you na won so. Ya me adome so me hu ye papa pa. Yo, ye da Nyankopon ase ma won kwa ho ne obusu. Amen. Amen. It was done the Nyankopon mama. This is special for so ne obusu. To aso dan the Nyankopon ase pa ma de le me no mo kwa. The Nyankopon ase ma wasi Madina. Aunt Mary Lakeside. Odo wo buju. Me so ne obusu. Dear College Association aka nyina adomiti. Amen. Amen. Yeah, that's so one so what to me a friend mama. 0593406565 0534050199. Good morning. Hello. Hello, good morning. Morning. Wabaya Jewa Magi. Ina me ka kire wo. Anti Magi na pe wapom te say. Adomo ne ahwe o adawroma. Na mo mpa ibo. Na mi asa ya na de ni biom. No correct. Wawu anyame amanye. Na ya se dan kuto na ya dema no. Ya da na se wa bambo, ya da na se wo fesopa, ya da na se wo nkunimudi, ya da na se wo yie ni adoye a wa ye ni ebusua nyinara. Ne me ma ne me nana no ya da na se. Ya da na se ma me fipanfu nyinara. Me da na se ma wo so wa brabo no wabusua. Kofi ni na busua, samene na busua. DLFM busua kasi aya bedombi. Me da wrade asema mu adwuma ye fo nyinara. Madi fini mu fibanya sumdue college me da wrade asema bibia akra. Me da wrade asema mofra youth ne mpanefo. Nyame abambo nya kase ewo ye nyina so. Emra Yesu awu asori amaye. Ni wo sori mutumi no. Emo bibia ho ban. Me sa da wrade asema my Ghana emu ni panyinara. The Devradi ase anope wabie ni han fefe na to yensu enframa ye humi ya nto ye ntu ode acha ye nkwade a na ya sedan kuto uni nyame nyadwuma Anti Magi Nyankopon enka won so ho anope. Good morning. Morning DJ Hitman. Piano anope wapom te say. Nyame wa ebio. Hitman. You see, last week me enter week Easter no. Really happy from Accra to Kumasi Kuunu. Nyame wa ebi pa. Anyway, the James my that sister mama. What time new market? Na me tamshi shoe. What time new town? Na me driver back we friend Obia or taxi driver. Let me meet you back met my bana. Tune meet you. Enti mi pa mini. Ye wa ye mi see ye. Iradi. Ihu ye. Oh, what is amidi? What is ami shepherd? What is amidi? Edi for this me, eti mi pa mini, nyewa ye mi see you are di mihu ye. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning, Dan. I'm Pantamu here. Nyame adom ye hu ye papa pa ye fro say. Mercy. Mercy anope ma meet you. Dan Pachana pay. Then Yame asik. So I signed him wako. I signed him one basun dream. I answer Bonibian Fribedia. Bibiara Sabani Jumi. Then I see. Then I see my nana no name. But then I see my soon. But that was a pan. Yakupon Shram. Yakupon come. On young from cells. So I know Yakupon Shram. The Bibiara we be Yakupon bomb home by. Okay. I'm two or double Yakupon sound and then Yakupon and come no more. My did not show with thee. Bibiara be a man and show no say Amen. Amen. Good morning. Good morning, Grandfather. Me patria fro saying. I'm a mammy to what to pay. Nyankopon enka won so ho pay. Good morning. Good morning, Hitman. Dixon bada kokwa kuje droba chima di kro. Ada pay wapom te say. You start dom pa boni ahwe mi hu ye pa na mo so. Yes, you hu ye papa pa ye na Nyankopon ase.
that's the other pay me that kidi and pomba say ya drum obobola obo nsu to nsu na neme nsu me kwaka at as phone the kosto select than I say. The danasi maybe as man or mangana or man pen and abra for me and I'm a danasi. I met DLFM kofala by on the edge my Hitman Sammy B. Amen. Amen. May that say. Good morning. Bravo, Sir, what do you not pay what pump to say? Bravo, you. Major also sir, what do you not pay what pump to say? Bravo, Yamia domain where Pampa Jones were. Yamia domain so me who your papa. You, Yamia see, I won't cransha, or dear Bray, any debia and cransha the Mayan of Pebia. Yamin Shirao. Amen. Makacho se me intercessor. You. Bravo, Ramede Yamia say, I'm a Miss of Penny, Honorable Bishop Jerome Richard Ahiagbede, Adona International Ministry, so for Papa Bakope. Nidi echire meda nyame ase ama honorable Canada Japan meda nyame ase ama mifiefo nyina meda nyame ase ama meyere ne memma meda nyame ase ama 49 nana Asante Zongo Kofi ma Sandra Free Zone meda nyame ase ama wonso Kojo Sami B meda nyame ase ama Odobroni meda nyame ase ama DL College Association for nyina and a loyal fans of DL presenters Denyamiasi amam ena neme denyamiasi amam mia amabrabo se nyankopon ehwe me so abrini abribia ewo Yesu dimo amen. Good morning. Ini awajio Asante Zongo papa anope wa bom to say asoso nya safie ho na dawroma mati unkan de ye se bibia ye denyamiasi ye di ka safie ho on tell we she watafu anim amen owura kwajo shabibi ono so asafie ho on kan ho brera brera nyinara amen. Ora Kofi ma me da se. Sha kwadi ya me da se. Tadi Lumba nyi wasi ye fo dombo. Asidan kamu nyina. Papa dia ke me ne me yire me ma me nananom. Ya kunu kan kasiya no. O my Ghana ya from. Eni pa bia dwom bone. Ene me ehu so yie na so ye ba de dai. Ni nyina mo ya se ade asida. E ma so ni asafu ehu anu. Ghana bofo pa. Aye nkaudi and asie nkaudi eja. Amen. Amen Asante Zongo. Good morning. Hello, Debbie. 0593406565 0534050199 Oba na wonso wa share link no live on Facebook no for bin so etumi ahwe no pay. Good morning. Good morning. Apomu. Me patcho me ho ye papa ye fro say. Area mama pram. Area no pay na nyankopon ase. Ama pay su mi da jam po nyankopon ase. Say you dey afem. Ama ye hu ni tumi e wodi wusore enu. Ano pe mi da nyankopon ase e de mamu nyina sa nyankopon ase mo so e de mo akọ e de mo aba ano pe mi da nyankopon ase e de ma ya dora eje ni kra sa nyankopon dom no no ma na wodin bibia sire woni mu no lubu so ritumi no empeja no ano pe so tap anti mabi pram ene yeah, brava, I couldn't sort of work from Tom Pobuano. Kwame Angel, or no, so with Daniel Copansi, Eddie Mano. Ewa Nano, I did your year, mammy, you see me Danasi. I'm not paying with that trade up on your Copansi. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dora Yaji Wejana pay what to say. Apomu ya there 4 days na me hu fan there radio dom se ye kakra. Ye de nyame ase. Ma me jiri se o hu ye. Nyame adom hu ye pa. Me there radio si. E de ma area mama me da si. Me there radio si de ma o Hitman and message out the buy any dear. Powerful. Better days ahead. Hitman, nyame share pa. Me there radio si de ma DJ Ghana ma e wo gbechili DLFM and any area mama friends is there pram any Kofi Yima Diamond City any Anita Commando Hitman any nyame ejuma Nyankopon enka wonso. Good morning. Hello, good morning. Me ba chwe fro say. Me ba chwe me ho ya papa Sandra wapom to say. Pastor me ho ya pa. Yinti wa no pay. Na enda no pay da na me ase. Nyankopon dey afodi weekends no asande we si na wo chifufuro mu. Aseda nko a na ede ma na enda no pay. Afọ na ende me pese me sonyo ba ko se ewade die ni mo nya. Tuni nyina. Nyami ego ma Jesus. O pasa ye yo. Ade bone se na mieze. O pasa na sio. Udi won kato mayene.
Sorry for what you. Namie grandma Jesus. Ufaka yo. Amen. Amen. Me da se won so watumi afra no pay na won so wo de waseda ba 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Me pacho Abbas Austin 49 at say Brapeni, me pato me hoye. Yende Nyankopon ase. Hoye. Na brapeni anope ma men come ma me side what? Me come ma me side. Ye da was nyamie grandma. Ye waye nyamie grandma. Ye kanfuwo nyamie grandma. Nyamie grandma. Ye da was bra. We me ma me side. I me papa side de nyame ya dum no na me tuma na me kom papa ho. Bra kwabra nyame enka mo ho ne adwuma moye. Nyame omo mo ho ban ene ahomate sorry. Enye yizo. Se wo foka wo kɔ na wo ba ahomate sorry. Se bi obi timi sɔle ahomate na nipa de sani age ne nkwa afiri ni nsɛm wabra wanya ne bɔne. Bra kwabra nyame ede mo kɔ de mo ba. The entire staff amwo DLFM nyame kan say nyame omo mo ho ban no omo mo ma so enye din. Se bi so obi asese bɔne kura afam ho a saa bɔne no enane nkɔ no ano so. Bra kwabra ma me fa saa kwanya we so. Na me we see loyal fans of DL presenters. Me we see omo happy Easter me nyɛ sure say ye die wi kra me dia fe ne manya kwanya me we see omo happy Easter. Na ma we see the entire staff of DLFM happy Easter. Hey, odobroni nyame nhyira pa. Odo happy Easter wati. Right. 49 me be fie ne ma ba besrawo. Good morning. What too bad? 0593406565 0534 050 199 I'll pay you then Yankopon say. Good morning. Good morning, Brother. Maybe I try for say. So I join you. I just wish I was what I join then Yankopon say no pay. Brother, pay the Yamian. Yandana Sane, you think for. You're sorry, Giant, now, Mojan, the African. And certain Cabonia, that's what you say. Na ye di stay na ya dia chen na ye dana to akonyi name me ne memba me nua no ye dana to akonyi name bra ana pe wasem na kenya me na me da ho ma ye mre so asem nti metumi aso ye gina me na nso bra ya me nshira wata amen ya me nkoso ye wakoma sadem ya me nkasa ma oni di ele bushe nyina. Amen. 0593406565. Good morning. My morning, Minia Pabla. Me pacho anope wapum to say. Yankopado. You, I mean to it. Yo, me den de kwame. I'm a tompa ball. Pam. Yeah, stop. First of all, me tell Yankopansi. Mame my Ghana. Yes, no. No, yamia or ya body in area. So who am I Ghana bombo? No, my asking ye da. I am yasi on a year in the bushia. Then I'm yasi, Mammy Costomers na. Said, I didn't want I don't know when you want also. When you be able to be a man, you be a man. Then I'm yasi, Mamma Black or Blanley. I'm being near Bushian, dear Bushian, Radimum by him. And then kind. Oh, I like it, or no, my side, Nelson, you'll come up a side. Why, mammy, dos. When I'm in the why, mammy, assume a book. I mean, me free ma, woman, and my dinner. Because, ura, me da was. But then I'm not from Puna, area mamma. Mam, Obia or Fred dear. I am not small. Right. I didn't tell you now. Amen. May that say. Good morning. Good morning, brother. Maybe I try for saying. The great. You have to pay. Great, you have to pay and then Yankopon say. Okay. Now, 49 already over to you home. I'll quest over me training the power. Is they make us or say, I have you. Brother Yanko, yet that was say. Ye wa ye da wa se oh ye wa ye oh
Wama Krenya Quanchi se webwe adompono mayen Wama Krenya Quanchi iti mini adofo danda sepe adumbi wo Yesu mu she yeda wase anopei yeyi waye yeda wase odefwe yeyi waye frise Wama Krenya Quanchi se webwe adompono mayen Wama Krenya Quanchi enti mini adofo danda eya sepe adumbi wo Yesu mu. Amen. Yami ayebio. Dana se papa for even knowing him a plus. That's it. You. Great to have you that say. Good morning. Good morning, Nkase. Never to your saying. Pajam Didi na napi akubi. Mfrafita manuta bankuma. You nana no pay na Nyankopon say. No pay de Nyankopon say. Yemi no ayebi. Ni yambo. Kwa yantaba fasi. Adi ebudu zem pemperizu a. Ma de shempate moteja meda bujumo moje di ofisa. Ede miasi on paka sia wa yame. Asidan kan Nyankopon ayi nkan tonton kan le pejano your crown the shell again you at the paka side. Baba Mr. Fabiwo bankuma ase from Misuti. Ne ma shi die onuno obodi na chi ya malaito 24/7 da si. You President Kamuna. You but yeah say you chat my phone na. Good morning. Good morning, Benny. Me ba you for saying. Mitiani kwa jopoku. Nikazevi kumazi atonzu. You kwa juma minti wa no pay. I'm sure Facebook live manaso yana utumfo Nyankopon ase ene na humobro ene na dum enyo no a ke dai no ke asole ayi tinkobuso Obia anapay emeni mabusia atonzu kumazi asante wijin pedufo nyina ya da Obia ase atonzu market pabwafo omo to mpabwa omo ba bibia ye bom kase ewade so ofata ayeye enase entontom na nim na chi opipie no minim mabusia nyina memma memu to bibia imum na unyamiase na dominanti ene da tezwate ti ana no pay kini nyina mo ti do nyina yemum na Onyankopon ase na humobro ne na adum na de pabia nti agya no asa yie asa na ase opani asedanka you mate ye chia atonsofo nyina wo kuma se 0593406565 0534050199 and pay yenda Nyankopon ase. Good morning. Good morning. About your first say. But your name is Stella. Like I said, Dodo Asabi. You, Yana Nyankopon ase Stella. But I don't know Emma Ghana Merina. Titru Presbyterian Asafubia, Penyamia, Yatrom, yet the Alenta, 40 days in a very yet. Wanidia and Tia, Emma's Day, so Wabuaye, yes, for car covered, Wama Bonnie and Slobia, that's a year, Danyame Asi, Metro President Bako, Ebenyame Asi. Tunina. Monka, Onya, Opo, Anope, Bo, Go, oh yeah, I did get it. Why yeah, Amen. Yeah, that's it. Good morning.
Hitman. What's the anope wapom to say? Pacho Yankupon dum, Pacho so one idea. Yamia domain so me who your papa, Pama Minty one pay. Yamo Aquaba so. Made I say. Hitman, because I flew do green cantion. Nice one. Madina. It has the more to Fun Yankupon, or more brown, therefore in a bump one in it. When Yankupon is to me as a shell born someone. Say Yankupon, any other, nothing. I say, why be a my. Medan Yamia say, at the ma almost or do Bruni Junction. Our Madina, Yamin come. Medan Yamia say, as I demand second or do Bruni Junction. Our Kaswa or Puma. Or more Junction or so. Yamin Shrom. Medan Yamia say, at the more or bombing, how or bombing. Or do Bruni Junction. Medan Yamia say, at the Maum. Or Dominity. Amen. Amen. What's the other say? Good morning. Good morning, sir. Gideon very much, Sante. Yes, sir. Ogidi Gideon and Yankopon say. And I think I think on board you when you so pa, then the bamboo can say, oh, they are both Ghana this year now. Hello. Hello, Gideon. Well, too bad went to me, engine. So, yeah, for calls them. Me no na fear no pay yam fast that. Yam fancy 059340 6565 0534 050 199 and pay the Yankopon said. What Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi. So good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first saying. On a pay the rhythm, because every time. Rita Maminti wanna pay. One idiot, a day. I said, don't be more in your ball so nice, I say. If you see any penny in Yan see. Then been a day. Yet, I say, no, my gun in the night, I say. Yan touching carbon beyond, I can say. Yet, then I say. The Bioman, the bamboo, and the humble bone, and I can see all your soul. But then, can you deal with me now? Or more by if you will soon as sin. As the king, I can say, I'm on the way. When you show the bed, Jesus Christ, amen. Amen. You have a final call and a final pay. You fast that. You fancy 059340 6565 0534 050 199 and I pay will deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi and pay. Yeah, that Yankopon says. So you have a very final caller. Now for yedia sidano, yedia si joining live on Facebook. Oba na won't watch your link. No, I'm off of Robin. So to me, I should be an anna so very final caller. Michael, my cousin and Brana for you for final caller. No, not Bibia Enquiries 059340 6565 0534 050 199. Okay, so you fancy. And I pay trading upon Yankopon won't turn a seda. Na fei wanye akoma swade nyina emfama yen epono bia mu ato ya brabom no so wu esore na nsa so a de ewu wo ya brabom nyina no Nyankopon emansa embra nkwamu fama yen adomnenti amen esore na nsa so a de ewu brabom nyina Coming up next on the show, the latest around the world of sports. Yeah, the Bagudia wants some of the Pramason South. And then you don't know, Pace,
you're joining us live on Facebook, live on YouTube. A good year when somebody crowd and pay. Can't get to say Lumba and supernatural mineral water. Always proud to be associated with the very latest in the world of sports. I'll pay Miss Macadu Satanase. A man and friend of man busy. I feel a Philippa. Miss Macadu, Miss good morning. Mr. Hitman, good morning. Let's say. Yes, you are doing one day. I said, me who watch your papa. Yes. And Easter would in a year. Oh, Easter, the man Kuba Bia, is fear. To me, relaxing, fine. To me, you go home. Yes. Times, Nipa, Honoma, I was so to be taking some time and rest Unipeduano. Yes. As I said, Toda, Konyaba ye Dianano, was in Nipeduano. And so to me, a home kakra, na fe utumi rest body no, ma bibia a kama. And it's a beautiful Tuesday morning. And Kotoko no rain of all. It's an opera sample. 9 a.m. Yeah. The first half, no. Second half. Second half, yes, second half. I see. So it's a beautiful Tuesday morning. And yes, we ye. Nansaswo was sorry. And I want us to do some declaration and as affirmations be okay. Oh, ya bra boso. Into be din wa wuti anopay. Yes. Say me kwaku. Today will bring good news. Open doors. And opportunities. Yes, Ankabiem. Today me kwaku. Me kwabena. The day will bring good news. Open doors. And opportunities. I'm unstoppable. I'm focused. I'm blessed. Amen. Into another no. Ebeko yi papa. Yes. Now, and then I also around, and then you have a Champions League. Yes. And I know some of the live commentary. Yes. Yeah, the coverage ni free. Vision Club and Eatery. I don't know where. East Legon, ARS, runabout. Wow. I want a model live commentary. Yes. Oh, okay. Tiano pay the team Ben Ebene. A Madrid and a Bayern. Oh, and a tough match. Real Madrid versus Bayern Munich. Yes. And I asked now, so sporting, but commentary near Bayern Real Madrid. And your Bayern commentary. I see. And you made the venue of attraction, a Vision Club and Eatery, East Legon, ARS runabout. Wow, yes. It's 7 I give me the by 6 there. Now, won't you so much for Sebo Apia catcher? What's he saying? Was it from the look of things, new Black Star coach Nebano, they are looking forward, say, Wafa, you be offer captain. Our Black Star team, and I'm saying, hey, now Chief was Sebo Apia, more some with the confusion and about Black Star team one as a day. Jordan, you need a captain. Into Mokas will find your captain and I'm a person much saying. Hey, Chief. And we Busan was on a doorbell and a stado, Ghana Free Zones Authority. And I dream one or more kind of say, World Cup, a year corner, you pay player, or utility player bet to me, and your control or dressing room. I was here, your fuck. I'm some more reason to say, what's your reason? The more can more based on saying, and the chief of Sebo Apia said, there be. So, find your captain now. Hey, na me nim say Kamoka say omo fan team no e say mo de ne kan wasa man captain. E dey say Jordan, omo person Jordan e dey. There be captain there as I know. Chief of Sebo Apia say wofa. Mbobia new coach for Biamba. Hey, message what the aba no pay no. Say wofa and squad no one. No coach. I say wofa is bringing the new coach. Ofa na neighbor. Chief of Sebo Apia there be a conflict of interest. Who a player? Who now go for coach aba? Na coach ni obe da bench you. So want me spring here head bo bi ma na oka say offer train bench for this game obe da akasa. Want to be here. Offer ni abre pa o. And ezi yan for team ni mo offer. Set team ni. Yan jam mo na ezi yan say team ni na mo offer. Offer match. Mon spring off. Now fe mon samra back. As I said, you medin kunim. Bon okra ma head it. Ma should go. Mun ka go. Chief of Sebo Apia Sandy aba. Was it wofa inclusion no. E solely political. Ti asem na okan ye no. And word do use you no. Chief of Sebo Apia and the deba no pay. Was it offer inclusion no. E solely political. Be ekobanza dinti enjichemu beba campo. Ena misro no. Because but team ne so me who player was springing up. Esamba back. No dey wom. But say o tamo bi she captain there.
players nkura be nwinwi eze u gina position esenke ye cross man na timi spring do tibom ko mo ma ede no mo ye za ye strom wo de se ofa ombema na ye striker na dani mo ye penisa but say man the captain there I don't deserve a captain. Offense experience wise ka o kon kan you. Yeah, the sports about. Yeah, the sports about. Thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Right, ano pay abusia ye get ready around po dia sa gudemu sam emena so ano pay sheshe pa juweno eya ade kan seni asomo bia dwumadi asujwa what Mr. Hitman Godfather and Kasano pay gwanu so atimi alezi em dwumadi no wade chami de ni nyina so sumo dwumadi kase so na on de kompokran dia ba mra so besima kadu sai mensuma so magudemu sam ya de somo ano pay wo join show no live on Facebook eya capital D capital L106.9 weno abrante friends Michael say wanu kria na say ya ebu producer no pai wanu so atimi akuchi nsem no agu nkrata so besima kadu say man bi say me besanim no de kompokran de ba ewa agu kan nsem na bibi bia kwanke trans say dia medical ka chwe say Lumba super woman adi go metimi aboan efa dwumade nyina ho ka no pa agu dem nsem ya de ba na nso atoju sa so atojumade nso na bibi bia enso akwanke sha say asujwa flying number DR1069 kofon crosso amana ne nkomo later sinyina no ya de ba na nso atumi tojumade enso no pai yen sha se mpacho ye di kan nkomo enso ache senwe a night of Champions League big game sound opina tojwa me pacho kopie menso Estadio Santiago Bernabéu ho na nyapa nyada kan senwe 7 p.m. big game ni tojwa Real Madrid at trafie no ne club friends Bayern Munich abo sanso na mpacho club friends Sporting CP so no e be trafie no ato nsa enso afre Arsenal the Gunners no enso 2 games na nwumre u kopie ma UEFA Champions League na se tojwa yade nkomo dodo na so somo e wo dwumade enso dieko empokran dia ba yade kadi nkomo shampacho 7 p.m. sports team ni nyina so kwahyiam e wa de kan Vision Club and Eatery East Legon when ARS runabout wa ana big game ne yade commentary no enso somo dwumade kase no dieko empokran dia ba nantia mete ene shampacho pania ye friends Daniel Sebe wono Germany dishe one ne be center reference da ma game me patcho tojwa enso ade kan se me patcho Portugal at the time as Sporting TPs no e trefia to ne safre Arsenal the Gunners no enso report am seka anopa de nyina so somo e wo dwumade enso deko empokran dia ba na onim se me no kase no Sporting CP Arsenal side enwure no so Korean dams no me patcho 23 games enso e wade kan se Portuguese league no me patcho Sporting CP so no wo bi biantimi hia ntimi no kase club ye friends Sporting CP enwure se Arsenal so betimi abomaden enso atimi adi dwuma enso kotwa form so eye big cracker ana sempo ade kan se hard nut bar ena nwume Arsenal so no enso e ko cracker o Portugal manim yade nkomodo do na so somo e wo dwumadi esumadi kadi nkomo se wo ba join show no live on Facebook eye capital D capital L 106.9 images out do on so nanim se this season Champions League games me patro Sporting CP so no atrefi abo e wo ade kan se Champions League no wo bi bianso ntimi sia no be kai wo mo che karata imati ebo me ka ba ko sanso Olympic Lyon kwaje we no e karata imati e kan nan ana mo chichiri show me patro Olympic Lyon enso kwaje 2-1 sanso na club ye friends Club Brugge enso kwaje 3-0 Paris Saint-Germain mu nyina no enso atimi kwaje 2-1 ana fe Bodo Glimt enso je ade kan se we no me patro 5-0 club ye friends Sporting CP Champions League this season wo mo so atrafie enso abon o so ntimi testi ade kan se we no me patro defeat biente na nwumai Arsenal wa dwuma ye brutal no enso ya report amensaka ye di nyina so ma dwuma de osina pania ye friends Mikel Arteta enso ya head coach ade ma Arsenal the Gunners team no wakwadi komo ase abrantia ye friends Gabriel Magalhaes say you will recover injury no wato no sanso na Declan Rice ono so aba ana abrantia friends Trossard we mu nyina enso atimi return na nwumai wam so betimi akinama konkoden enso dem Arsenal the Gunners team no eno eya ntia amensaka
yɛde nyina so som adwumade nsina nnura wokɔ piama nso Arsenal the Ghana's training ground yɛn wi sɛ me pato team no kyɛ sɛ ɔmo nso ekita pen wɔn enti during that time ɔmo yɛ circles aka nkosa ana sɛ ɔmo nso de ɔmo nsa nsoa no wɔn nso de asesɔ pen ni mu na yɛbusa Mikel Arteta sempo ɛba ne sɛ na sempo saa de na wɔn a players ne nso yɛ ɛwɔ training ground no ɛno nso asekyerɛ ne sɛn wɔsi sɛ players kame yɛ sɛ ɔmo gyina agoprama no so a kame yɛ sɛ ɔmo lusu adeɛ kan sɛ focus enti ne wo nsa control pen wɔn kyɛ sɛ wo de wo nsa ɛne wo nyɔnko ɛnso adeɛ kan sɛ mo nsa nsoa no control pen na afei ball no nso down na no wo control 22 things at the moment ɛno nso adeɛ kan sɛ when focus me patro ne yɛ train na openina yɛ friend sɛ Mikel Arteta nso no ɛde ma Arsenal players ne yɛde nkɔmɔ dodo na nso somo ɛwɔ dwumadi nso na me no ka sɛ this season wo pɛ goalkeeper me patro watimi ayɛ adeɛ kan sɛ multiple saves sempo no me patro opponent striker bi ball shot na ɛkɔ ne so na ɔyɛ various adeɛ kan sɛ save watimi save ball no ɛnto atrem no ɛyɛ goalkeeper friend sɛ David Raya Brante wey edi dwuma ɛnso de ma Arsenal the Ghana's team no ɛntia metin sɛ this season kwa Champions League na no ɛyɛ 7.4 accurate. And this is short so now Branty one so a free goal post no out of 10 a 7.4 and now Branty yedin come a David Raya on so team and so there are saving club a friends Arsenal and on so antia me seka yedin na so sumo dwumade and you may big game no medical din come say toja and so Stadio Santiago Bernabeu Real Madrid trafie no ne club a friends buying a ball a Branty friends Vini Junior coding come was one why you ready the club your friends buying kesan se nei hu benya se on betimi adi nkunim ana se mpo betimi atwa fa club ye friend se Bayern 20 Vini Junior nyume no wase wa ye ready pa twan Bayern team no eno ya nkoma apani ne so akodi ye de nyina so sumo dwumade so na be kai se over the weekend me patro Madrid game on boy against Mallorca after se lose ne ba no wo be kai se Brante friend se Thiago Pitach me patro Alvaro Arbeloa enso arrest Brante we ni nyina nse ne wade ne twan Real Madrid against adeɛ kan sɛ Bayern Munich enti report amete ene sɛ na Brante we Thiago Pitach enso betimi astarte wo bane afan sɛ Alvaro Arbeloa wɔn nso timi nya akoda we mu gidie panti report anwuma anopai men sɛ kan sɛ na nwuma big game etotwa enso ɛwɔ Santiago adeɛ kan sɛ Bernabeu no me patro Thiago Pitach bestarte enso ɔsa game no enso enti amete yɛde nyina nso ma odwumade nso na Madrid game ɛna najo so boy tia club your friend say by reporter me second and so penny friend say Michael Oliver wono ana be center referee panifo bondin say na wo mehwe na want to ne mana bibi bia so ntimi kwankan eno so enkoma akra mete yede nyina so sumo dwumade nso nani ma brantia your friend say Kylian Mbappe Lotten woni di dwuma enso de ma Real Madrid club no wakodi nkomo wo se wiase nyina football mu no wo peruo ana se mpade e kan say position che ne boy ye dempa o se eye midfield se wo beje ball and they say wo gina mfimfin wo na che se ball no nyina se ye be hye wo side gina so sempo wo side nsu betimi anya go gina so enti wo so opebru na sempo no position me patro ne boy ye dem pa o se ade e kan se midfield na ba bia me patro no so eye fo pa sempo ye player na wo yes wo boss position no ana se wo boss ru na eno so empempi mu ye fo pa de ma eye ade e kan se center back won tete no na se 4 and 5 wo se sa ru no eye fo brutal and they wo goalkeeper gina wachi sanso ana wo two laterals number 3 number 2 gina wonchen afa midfielders awdo pina gina wani afa ade kan say strikers impono empempi omusu timi fall back enso ebe support into ase ade kan say we no me patro center back omo ana saru no eno so eyefo no eye nkoma opanina ana sempo no we no eye Brante friend say Kylian Mbappe Lotten enso akodi ade nyina no enso asumo dwumade enso na patro nim say nei ade kan say 21st century in the history of Real Madrid team no sample manager bi manage ade kan say 18 games na wo lose 5 ne yan sake no eyo pani friends Alvaro Arbeloa winim se Abasate eno Copa del Rey club wey Abasate Real Madrid 3-2 Sanso na Benfica Champions League omo kobo omo poli na Madrid timu mienu Osasuna so che Madrid enso ade kan se La Liga ni mebon 2-1 Sanso na Getafe enso gu Madrid mu ba koma timi ante over the weekend Mallorca de so 2-1 in 21st century mu me patro Real Madrid abako sem se coach bi enso manage club no edi ekopiem ade kan se 18
13 games na olusu 5 ni ensake no eyo pani a friend say Alvaro Abelo enti opani we masa ye ka say obi ye lucky pa opani we ye lucky brutal no enso enkoma aka fi opa ye di nyina so sumo dwuma de sumadi ka di komo enso ma say 21st century say coach bi enso manage Madrid na mpacho obo 18 game no olusu 5 na ye ensake no opani no eye Alvaro Abelo enam no ka say ube ka opani na ye friend say Xabi Alonso obo 30 games enso enya 1 defeat ye won in konsa enti yebusa sempo ene yo panina ye friend say Alvaro Abaloa wono atimi about 24 games alusu 3 ni nyinam no me patcho La Liga games na medin komo ni nyinam no opani wei eguso head coach and so de Real Madrid Xabi Alonso ebo 30 games La Liga olusu just 1 game ni nyinam ni yasake na ntin komo em kofo pinabusa and say Abaloa no masa chese wono sebi was Xabi Alonso ana eba ne say na Xabi Alonso about 30 games wolusu ba ko yasake no wo about 24 wolusu 3 ni nyinam no uguso adwuma eno yankomo aka fi oba yedi nyina so sumo dwede na me no kasa onim se liga ekoso enso ade kan se La Liga we no La Liga Santander na sempo no La Liga no me patro reporter men se kan ene se ekoba ne se Madrid enso ne Barca womutu etimi wini omo 4 games to so a ene decide no ebeye El Clasico eno ade kan se 11th May ebetojwa was Spotify camp no was Madrid enso ekodi ncho against Barca na se Barca beje league no se ekoba ne se Madrid enso ekwahye ade kan se club friend se Barca na hu benya se yebetimi atoa so abo league na sempo games awdo no ni nyina so betimi abawi anti reporter megada ene se 4 games that Barca enso ne Real Madrid club na nim no se 2 teams Obia so timi wini 4 games ni nyina just La Liga decide no so be si ade kan se we no me patcho El Clasico ne so eno so antia men se kan yedi nyina so sumo dwumade so nani mo panina ye friend se Hanshi dey Taflico head coach no Adema club FM your friend say Barca over the weekend Barca share club your friend say Atletico Madrid na me patcho 2 goals omunya no eno so e mark 300 goals enso edema opinion friends Hanshi dey Taflico so obefa Barca team no me patcho Barca etimi asha 300 goals e just 107 games enti Barca team ne de come here say goals in there almost shadow na enso eno so enkomo akra fi opa yedi nyina so sumo dwumade so na won de kompo krante ba na over the weekend say officially PSV Handrium enso atimi ajade kan say every division Netherlands so league no and as a Holland league no PSV enso ana atimi age ati o mana so 71 points ana omo so atimi ade age we 27 times me patcho PSV and ade kan say PSV Handrium so no atimi ade kan say every division no enso asi na so we no 3 consecutive time enti imagine on a draw 3 times enti won na omo ade kan say poly miansa to so eno so yankoma afi oba yedi nyina so asumo dwumade so nani mo pani ye friend say we no me pacho opani ye friend say Ruben van Persie one former player de ma Arsenal de Ghana sanso na Manchester United me no ka say head coach sanso de ma Feyenoord Rotterdam ewo Netherlands division league nim na say we won 19 games we win just 6 alusu 15 enti enamsubi anane PSV akabe 7 games one already omaji ade cancer Eredivisie title no enso asiom na sentimaza opani friend say Ruben van Persie chese wasa brutal wo won 19 games na say wo draw 6 yes enti anya wimpo wo draw poly sia ene wo wini olusu 15 enti anonso yankoma amense so yade ni nyina so mo anase mpo season nyina mu no we no 19 wins enti wa winning 19 season ni nyina no watimi a winning 19 abo draw 6 amane walusi 15 enti opani we come here say akabe 4 games per na say the man ade can say number of loser anase mpo defeat abano come here say any number of wins ono so watimi anya enso watimi equal anso yankoma amense ka enti na wabo ade kan say 19 wins no wenya enso e final ade kan say Eredivisie league nim ana wabo draw 6 ana fe walusu 15 ti opanina your friend say Ruben van Persie de chese come here say lose de 5 and 6 de mano enso yankoma aka mense ka yedi nyina so so modwumade so no panina your friend say Anna Slot head coach enso Edman Liverpool team no enti a meeting say wono akosika wakoka sisu dua wasi season we ba wi ya wodi ne dwumade enso egu a wontimi ntoa so
enya head coach anasempo no wantimi ntoa so enya dwuma emfama Liverpool team na no enso ye confirmation aba monten yedi nyina so mo dwuma de enso na on tie kompo krante ba na this season me patcho club ye friends Liverpool enso ne club ye friends Man City in all competitions. 9-1 on aggregate. Man City as a club and friends say Liverpool a poly and grown. Ama Liverpool as a just one goal. Epe ene de team over the week obekai sem patcho FA Cup ade kan say quarter finals no Man City eye gu Liverpool eka and na woman team ante wo bekai say ade kan say EPL me patcho return leg no Liverpool trafie e wo Anfield Man City to amo ekobo me kam no mo timu bako ana first leg to dwa enso Etihad Stadium Man City enso bo Liverpool come and so many enti ni nyina mu in all competitions me patcho Man City ashe kan kron ama Liverpool atimi atimu ba ko no enso enkoma efi oba edi nyina no enso sumo dwede so pani e friend say Frank James Lampard enso head coach de ma club ye friend say Coventry City enso wade e kan say English Championship nim na wonim so pani we 2024 obefa ade e kan say Coventry City na omo 17th position 2026 say wo akakakra bi na wode omo qualify aba EP anankasemu say omonso ekitade e kan say 83 points womo de that first position our championship into panina your friend say Frank James Lampard former head coach so no edema Chelsea club amenu kasai wodi djuma enso de ma Coventry City our championship no say masa eniema konka mani brutal eno so yankoma ake fi oba yedi nyina so sumo djuma de so me patcho Bernardo Silva player de Man City team no reporter meeting say season we ba we ya wode osum ni nyina enso ba we ya enso Man City club na no enso entia mete yedi nyina so sumo djuma de so na Italy national team no say womo so coach say oma yesa Ghana yenso ye coach na Italy national team ne chu coach na reporter meeting say omo consider say nei wopani a friend say Pep Guardiola head coach no edema Man City club no omo kwa kofa no esan say ombehia no na womo say ne philosophy and pempi no bono ne tactics ono so otimi bono be konkan ebe boa ama oman na friend say ade kan say we no Italy no womo so betimi a qualify ko World Cup ntinti amete enso fi oman na friend say Italy mu no enso ne say opani a friend say Pep Guardiola womo consider some kwa kofa no na onso betimi afa Italy national team jumadi no na bibi bia so timi akonkan no enso enkoma aka fi oba yedi nyina so ma na Davido enso ade kan say Davido enso enyumtini Nigeria ni de share na over the weekend we say ni show na enso ba so ewo ade kan say Barcelona Spain monte so na opani na your friend say Lamine Yamal Nazraoui Bana ne maame enso edi Lamine Yamal 10 jersey Barca jersey no enso ekoma Davido enti eno enso eyenkoma efi oba enti yes enti ujoin show no live on Facebook we be say Lamine Yamal Nazraoui Bana maame enso ni Davido ana say Davido enso so eda ho ana say ana say omo that screen so ono so present Lamine Yamal jersey number 10 no enso de ma Davido eno so enkoma akre fi oba yedi nyina so sumo dwede so medical di komo enso atwe say nwume big game ni tojwa enso ewade e kan say Estadio Santiago Bernabeu Madrid enso ne club e friend say wade we no eye Bayern Munich kan bo na reporter men second ene sem Pacho Vini Junior sanso na Kylian Mbappe Lotin Jude Bellingham Aurelien Tchouameni Dean Hussein ana Abrantie friend say Enquires what players wo nyina obi obedi yellow card e was game we bia no me patcho second leg ni toja next week enso ewo Allianz Arena omuntimi njinam endi djuma no so yankoma akra men so yedi nyina so sumo djuma de so de ko empokra ne de ba ewo djuma de so na Brante fense Michael Olise enso di djuma edema Bayern Munich team no entia metin say aka just 4 assists sempo no wo betimi pass amani player na no so etimi abobo na to atre ade cancer assist aka just 4 season we wetimi nya 4 wo break ya Brante fense Thomas Muller me patcho ne record denei wekita no enso Bundesliga ne mu be kai the year 2029 ade kan say 2019-2020 Abrante fence Thomas Muller enso enenya the most assist e was season him and am so we no 21 assist wonu so nya ya me no ka say Bundesliga na so ye player bia no no so atimi provide ade kan say 21 assist e was season him enti say Abrante me di no komo Michael Olise or 18 assist enti aka just 4 na say wo break his record
no enso ya report amenseka yedi nyina so sumo dwumade enso madi kan komo say over the weekend pacho Barca enso ne club friends Atletico Madrid na the windam so after the game na say Barca enso sha Atletico Madrid the come you know matimu bako na ubeka incident bi toja after the game you say Brantia your friends say Lamine Yamal Nazraoui bana enso ne boafu brutal panina your friends Hansi Data Flex no etimi confronting ko busan say e na ekoso wo huja opeti opani say maza jami mu eniema ekoso na entwe enkonkan na yatwe opani we after say na ajubroba incident no sutimi ekwa wiye ana ye bisa Brantia your friends say Lamine Yamal Nazraoui say bana say ana feisa abufuo no so eba ye man nam so bi ema ohuja ne head coach opani a your friends say Hansi Data Flex no say na womu goalkeeper trainer opanina your friend say you will say Ramon de la Fuente go chance ba ko ba na ehun hia say nei wo be pass ama Brantia your friend say Robert Lewandowski ni nyina na Brantia ni timi shoot ball na ne fa nchen ana opanini shout is a massa go on ya hwe ebenya hu benya se ubetimi pass ball na dan ana ukotimi utimi shot ebo shot e sa chance we mu enam so bi na Lamine Yamal Nazraoui ni koko pai ni bufu brutal enti incidents e toja during that time I say Lamine Yamal Nazraoui so no wo beti opani friends Hansi Data Flex no enso e ya opani friends wo he ade kan say Ramon de la Fuente ne ade kan say confrontation or confronting Lamine Yamal na enam so ma sa bufu no enso ba de nkomododo na enso so na entia metin say enano we no e ya nahwia wo opani friends Dr. Patrice Mochepe enso ebekwa Senegal mining we no a visitation na manya ntia se na hwia webe awia 1 pm de na se wa touch down e wa Dakar Senegal mining ntia no so yankoma aka mete na head of visitor me pacho pani friend say Dr. Patrice Mochepe enso ekwa Senegal mining no me pacho Senegal FA president opani friend say Abdoulaye Fa enso e di message kakra ama Senegal mining. C'est l'hospitalité. Tous les Africains sont les bienvenus ici au Sénégal. Vraiment, le président Motsepe, s'il prend la décision de venir au Sénégal, il sera très bien accueilli ici au Sénégal. Parce que aussi, nous sommes tous des Africains. Ici aussi, c'est son pays. Le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. La Teranga, c'est l'hospitalité. Tous les Africains sont les bienvenus ici au Sénégal. Vraiment, le président Motsepe, s'il prend la décision de venir au Sénégal, il sera très bien accueilli ici au Sénégal. Parce que aussi, nous sommes tous des Africains. Ici aussi, c'est son pays. Henti wapani friends Abdoulaye Fa no aye Senegal man no me pacha de kan say Football Federation ni president ana ode sa wo message ntia no pay yanka bi shem French a wuti no was Senegal man no aye the land of Taranga na Taranga so no aye de kan say hospitality awoya enti opani na friends Dr. Patrice Mochepe upon decision and asempo no cover de kan say decision final verdict wo me de ma mantese AFCON 2025 title woman friends Senegal ji ni nyinam ne yase amfa nkoma Morocco no wo se enei opani no eba Senegal no eye warm ade kan se warm welcome na omede be ma opani no eno so nkoma opani na midi no nkoma Abdoulaye Fa enso akodi yede nyina so so modwumade ensi no Brantia ye friends Kalidou Koulibaly eye captain enso de ma Senegal man me no kasai wo se aka e wa Saudi Pro League ni club friends Ahila winim se nei wane Brantia ye friends Yasin Bonu no efi Morocco ana ebo one team now Brantia na kodi komo wasi na nsentema na ese opani a friends Yasin Bonu goalkeeper de ma Ahila team no enso ba de kan se ni room ana se masa se AFCON ye ball park no so na moje ye de na se e wase wo de o medal ma me esan se decision na simple no final verdict na ba kafofo se nei Morocco ana ye champions o se akwa we nsam be na wo ka no wase no ngin di Quincy ana onya message no email
ana ohun say enti chese mpanifo akotra asem ne so say Morocco ana ye champions o say one na so mumienu nyina jazz dem say agroben na say CAF mpanifo nso di na no enso enkomo abrante FM say Khalid Koulibaly so no wade ama monten ye di nyina nso so mo e wo dwumade nso on de ko empokran de ba nana nhentema na medi nkomo enso che say DR Congo man no enso atimi akopie mu ade ye kan say we no me patro intercontinental player for me shall minor ye friend say Jamaica kaba comment ante Axel to Azembe ana nya the only Ghanaian subi ana me no ka say DR Congo so no atimi qualify Nyankopon aduma World Cup petodwa Nyankopon aduma June July USA Canada ni Mexico no wo mo so atimi ko unim said the last time mo qualify 52 years ago now reporter meeting and it said DR Congo minor president your friend said Felix and so etimi ache players no we no wacho mo edan efie ana fe kwampo no cars outdoor ana fe special bonuses wo mo de Eco World Cup enti we eya reward ache se DR Congo mine personal pani a friend say we no Felix and so edema players e de osom no dodo na enso ema odwumadi enso nkomo de anka dodo na na wa nemum emre ne ko enti ebetiesi form ye ba sima ye ba efisem nkomo ye ba besomo DL Power Sports emu ade ejawo dead DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Right, abusia gusua sinkonya so kan ketes Lumba super no pa mi musa dwumade bai na wudi ana sempo no emofra no mo ofie on Easter break no still na ya gusua dodo na wo fie nti wo pa Lumba super ni bi na ese watimi da soma wo na afa abusua no so wo mo so atimi abubo bi Lumba super da ma gusua sinkonya so agude mu nsem ye de somo na won san so atodwumade nso fa adusu no efisem nkomo no ye de ni nyina so guo no de ko empokra ne de ba ne ye sha se we no ya Ghana Premier League over the weekend games I do etodwa ye de results no enso so Saturday big game back on enso etodwa we na Bechem United etrefi e won nanafo so gi abo park and media man windam so after 90 minutes of gameplay no game ne ade kan say 1-1 ana no so timi kopiem na after the game ana ye tweme opani a friend say we no eya Ibrahim Tanko head coach enso de man media man sporting club ebusa no say draw na nya ba game no wo fa ne say yente Ibrahim Tanko nkoma odiye. At the first half, I think we should have scored one or two more because we have the best chances. I mean, we control the game the whole first half. Normally, we have to win this game. I don't think so because looking at the first half, I think we should have scored one or two more because we have the best chances. I mean, we control the game the whole first half. Normally, we have to win this game. No, I am come up any friend say Ibrahim Tanko head coach and so the man media man sporting club edi tuja yedini nanso eso na kwabna misa head coach and so the man Bechem United and so edin come say enasumi. Say about the game is that we played with the league leaders, and when we are playing with leaders, they have more confidence that you play with determination because you want to make sure you score them. But as I'm saying, they also come here with the mentality that as they are leading the table, they are supposed to win at all costs. Because they are losing here, it will be disaster for them. Because who knows tomorrow if Gold Stars can win. So I'm okay with a 1-1 draw. We manage it. We went there, we drew, and they came here. We young come up any friend say Kwabena Misa head coach and so the man Bechem United team no and so at the after say 1-1 draw and so told you I didn't come on Dodona and so na Sunday games out do pina toja me pacho bibiani ghost as a trophy dance park at a club your friend say nation say bo mekani no timu back on Baseke Holy Stars and so no at Carolina United e bo make ba comment na Heart of Lions and so trophy our Kwando Stadium match Vision FC e bo mekani no man team na when so e Swedro Oblaks trafie e wo Swedro Stadium match Dreams FC e bo me kan ba commenting ante House of Folk e trafie e wo Crash Sports Stadium match Young Apostles e bo me kan ba commenting ante Brekum Chelsea enso e trafie e wo Golden City Park at Diana Sporting Club enso e bo me kan ba commenting ante after the game wo pani your friend say Masau Didi Dramani head coach enso e de ma House of Folk team no ono so e de nkomo say e na so me once we are able to break these jinx, it's a big jinx we've broken. Because since we beat Kotoko, we never won again. So it's a big jinx and it's very important. No, once we are able to break these jinx, it's a big jinx we've broken. Because since we beat Kotoko, we never won again. So it's a big jinx and it's very important.
No, I am come head coach Adima across of folk, Opania friends and Masau Didi Dramani Adija Dini so Somo. I was Jumadians now by Kais in the course of the game. Brantia, your friend says Solomon Agbasi, goalkeeper, answer them across of folk team. No, one on suit me Pikinji. After the game, your Triban Opania friends and Masau Didi Dramani, and your business are Branton in injury situation, and also answer me to say. Agbasi is back, but he continuously be under monitoring because concussion. Even in sleep, can still revisit. So today and then the course of the week is going to be closely, highly better monitored. Judge. No, I am some opinion friends and Masau Didi Dramani head coach and so the Mahaso folk team no, and so other Sumia concern our Brante friends Solomon Agbasi goalkeeper, and so the Mahaso folk team Yadin Komano, Dodwana and so Emo Jumedians no Penia, your friends Abu Abdul Hanan. Hey, head coach and so my young apostles on so on Komose and Asumi. Yeah, thank you very much. The game was very, very competitive, very entertaining. We have our power sports first half, but well, it was we made a little bit mistake. We were out of concentration within the 30th minute. And they took the chance to take the lead. But overall, the game was 50-50. We thank God. No, I am come head coach of my young apostles Abu Abdul Hanan and so Eddie two John. I'm no Kasako PM and so Ghana Premier League after the can say week 28. Bibiani Gosas already can ekita 51 Midiama Etosu Mianukita 50 point House of Folk Etoso Miansa ekita 46 Kumasa Sante Kotoko Etoso Enai ekita 43 ono. And now on be outstanding game no we no second half for summer test 1996 and on another game no and so told you our baba ago promise so so eto say game the second half no nyankupa adoma no pay 9 am ya de ba yeshe so na kopie mu ase wa jam bottom 3 ne say and on come young apostles eto so 16 position 33 points How United was 17 ekita 30 point 11 wonders and so 18 position ekita 10 points and command dia kadodo na wa now so emene Mr. Hitman nya trase enti ye be so na afi ono so e de dwumadi na nkan no abeto ase na nwumrei 7 pm ye nyina ye kopiem e Vision Club and Eatery East Legon ARS runabout ho na ye de live commentary no and so e be so mo enti nwumrei de mo pe ba bia wo betimi enjoy commentary and so be join Champions League ne pa a Vision Club and Eatery. And I say venue of attraction and I say excitement and so on. Mr. Hitman, my fancy. Right. Besma gonna pay me that's a papa pass what the good human some about good promise some and UEFA Champions League no Real Madrid versus Bayern Munich. Yes. And I whole commentary beba. Yes. Me that's a papa 22 minutes after 7 a.m. here. How you deal? 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia.
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Adeshima jabi ebuena noa. Kane ya. Nanto sama suswa chaya kwa. Odia kukuja kwe chane nimue. Bubuye bimue. Afopo biniwa maminiwa. Yentem jina fuwa Yesu mocha. Rijima yeniye. Kasi ano
It's 1 minute after 7 a.m. here. And it's a beautiful Tuesday morning. And I bet Kowaka turning in our crowd. All the latest. And crowd turning in our crowd. Shraba Kojo Samibi. That's Nasiano Pay. Kowaka turning in all the top stories, all the major stories. Making headlines on the national dailies. Johnny live on Facebook, live on YouTube. Obano I shall link now. Mavo Frobin so to me Hibiana pay. Pay me when I feel me man sure about Kojo Samibi Akwaba. I think Kratani na no. No matter for what DLFM. 1 hour here live on Facebook, 1 hour here live on YouTube and so. I hear all the top stories. I don't trust it. Maybe I didn't see an pay. We're not filming Manakwaba in Shraba Kwajo Samibi. Razami, good morning. Yeah, good morning, Rakobra. And I know pay what to saying. I mean, I don't maybe have a call. Yeah, then Yanko Pasa Papa, pass what dear call ye. Was so dear Baba do us some dreamer. You call for Easter no. You call you so what boy who buying. I'm a bonibian to ye near Sambi Shema near Casatradian Punyanko Pon. You done as a papa apart. But I'm not pay chat here for nothing in Dinkomo. Yeah, Rakobra no paying for Nasima Yanko Pon say. Wahwe yen so na watwe nyina mu na mane hunu da nti se na ode ekochinchine koya asade abebua ano se ba akofo ne ma bibire na akwanya nkwanhia ne ade na so mu bi de yankaya na ye na adom ne humobro nti ano payemfa na asema Nyankopon se wakoso ahwe yen so aboye ho ban and then yemfa na asem so ma yetifo mu tie frechichi ne benche ne yanka se Nyankopon hira wonom se de biada edu anopa ekopema na dweda sum omukasa video ne kwaso ada DLFM 106.9 na yenchia taxi drivers ahodo a omo efa yin programs ahodo ni nyina trotro drivers no monso so amoye adwuma ko long journey se VIP ahyenkafo a mo fa yin dwuma di ahodo express omo nyina ya da omo nyina ase anopai monso so amotete mo ankasa mo private cars mo anopai mutie ye no Nyankopon ye mu nyina ka se information centers ahodo a mapeki yin show ni live pubs ahodo a mo fa yin dwuma di ahodo drinking sport ahodo ni nyina no Nyankopon hye mu nyina na DJ Ghanaman battery station USA DLFM Ness and pay na se said de bia dance edwumadie no utumi epic na de show mo potem go no nso etumi ete yanka da bia ntibra kobra ye ne mpanifo ase so mo akoso ahwe atoto niama no mgusu a eta ya chi dwumadie ahodo nyina na is that no di way oh man ko ba bia o said de oni tua se be ye adwuma mu na mukodi Easter yanka ho some of us no ye ba I think say by Friday Esamba Sunday, Esamba Monday. And you be in the idea and be dino radio. To the Western radio. So, I send a choir. Oh, Yamiadum, Mitiwa. The Yanko Pass. Kodana pay Kowa Kratano. I a crado. I mean, I'm saying Kratanina at the Wenimana pay all the top stories, major stories, making headlines. So, call DLFMonline.com. Also, bet me at your bread. No can kind in Kratani in Abia. And I pay Kowa Kratamo Boswano, Ebrinier. Black Obra Nasa na yemfa nchema yetifo mutia no pay. Na Kowa Krata hodo no ne nyina ba montenti. Ye besro na
wasete back na waja kasefiri na to hanom na kuwa krata hoto aba no ye ba beto ye mbo ase etutu na srane abasa na wahu de yekoso ewo man Ghanaian na ye besra kuwa krata no mu nse wonom ye na poso ene bebo mo wahu nsema hodo a ekoso kwasibo ni beka ne se ye headlines akoto na de betudwa na wahu de yekoso ewo man Ghanaian tie besra wa oba Facebook no so na nsi afi nso YouTube a me wofa se makelse de begu hono mtu uba ubenya bi na wahwe na wahu nsema hodo ano pay kuwa krata hodo ni nyina no ete ababetudwa na yehya ase emfamfiri okunini daily graphic wakrata enim na daily graphic ebo amane ano pay na edikan no obehu Ghana mampeni John Drama ni Mahama ene oman Ghana ye chief of staff ni penifo awdo omoka ho Julius Debra ene penifo pi na amfo ni da ha no musei na Ghana mampeni echiremu a obeboa na ukọ epiemantem kwaw ene potema said ye Easter no mfa so de aba ho nti no onimi se oman Ghana nyina na mpo wo ka wiase nyina baabi a Easter Yesu Kristo amane hunu da no ekoso man ni gisem ekoso pa na ni nyina eyekwaw enti obeboa na akwan ahodo a ewo mpotem ho no ma awiewiese am akon yadu no omampeni atumi de aka big push agenda ya akwan ahodo asese omampeni eye no wode ni nyina beka ho bi na aban atumi aboa se be ya akwan ahodo a ekọ mia ahodo a nsrahwe bia ahodo wo ho no ma omen yenye sika di fremu no akwan ahodo e ho asese ni nyina no omampeni betumi aboa se be ya sa akwantempo ahodo ni nyina no esu betumi adaso na adehia edu Easter bra wono mbe kokko akwaje obani enum won betumi enya kwanpa etimi afaso na anopai eno ye kratafe tosudu miensa ewo daily graphic kwa krata enum ne yede asomui na oba asempa esopa ewo daily graphic kwa krata enum ano so oguso ginemu wo Easter ho sense mo kirem se Easter Ghost Developmental enti ukokwa ne potema sisi no empudujuma pina na Easter yi eye akwa aba hodoma enya asem kuma wohwe esoma kodo afinso eye oman Ghanaian ba ko ebu oman pam eye ye nsra hwe bia hodo a ukokwa ne potema dodo na ekoso afinso enkrunkura hodo na egwagwa pie mantemu titru ni kwa hyehye ko asene ade am na ne padodo na anhya da kora enimu no enam Easter dwumadi esurunkuntene ne san ko nkru ni nyina da eho apantoma kyesa ba bonten a dodo na ehunu ne pa hodo a ewo wo saa enkunkura hodo a ni nyina ewa pie mantemu a anopai daily graphic wakrata no ede ho amanebo ede abade mikase de kwawudie nyasem kuma woka wiase nyina Yesu Kristo amane hunu da eye Easter ne de a ne kama ko ese ni nyina ekwa koye kwaw enne potemu wonsensem na anopai ko wakrata yi ede aba na yemfri daily graphic wakrata nim na yemfri ani mfa nkyeremu ewo the chronicle ko wakrata ne de bi aba na mfoni eda ha no efe yi pam or the Mr Paul Ejay administrator Ed Market Fund get fund no eye foto a oman Ghana ya mamra no ba ye ho kwan sei yemfa nko mensene bia so ye hwa adusua eso wono makache ne se sika ne kwa eya na ekọmensene no assemblies no ho no na mpenifo de aboa na enema mpuntu ahodo a efe school mu dwumadie ho se school dan bi ankoye bebia mofredo mutire beto domotre ne ho ne amane amankonwa ne aka de beboa na adusua konkan no saa foto ne yade a omen Ghana mra na ama ho kwan se yemmo mfanto ho no mam ene mensene bia e wa account a agane de dema omuyi e de boa mamputudwuma etumi ko titiro efa adusua mu na no pay odi abetudwa ewo eye de chronicle ko akata ne ebo eho amane say Mr Paul Ejay on the administrator Ed Market Fund hrem say obese deliver value for money or face sanctions enti get fund boss ni buafu pam otirema mo a wo mode sika mamo se mo mfanya adwuma contractors no akwaje contract e de aboso adwuma ese o mo wani kwa ho na aye ni yi no ebedu ba bi no na ene lakadase kasa kokwasa ase me ya se me nya ne ate omu tiremu a de mu adi no mu ni nko de aka akire ye bo ho ban ni senti ye kwe ne mu no enfumusu ebi mu aye aga na sika akwaje ta o menye nya so mfaso no ebi nsi bi oda enti get fund foto no ubibia o ye contractor na wabeji bie na de ye adwuma no se wantimi anya adwuma na ida se o de sika be ma ye na de nsi ho aka ho ana say ya de obekwa kwagina mra na mra etwa oprisi na kina hwe ade a wapi ho fi se mpeni nsi
petapa pieto ya na ye demra ene woro enti yentumi ntra omanyim na Ghana fo ekeka yensa senkakra la sulala sa ya pon adwuma kakra benya bosom na mate na ye de amamo na ye de abasa bomfa nya adwuma na wokudidi a Ghana fo bidwa enti yemfa nto Ghana fo anim wa winim na o ba kwaye mfumusuo bia ade ombe wo no obenu ho kura na sanso na asam ye so pa kwasi boni beka ne se bena headline ewo the chronicle ko wakata nim e de abetu dwam na obehu mahye badwane de ma de hia wonom ewo wajagbawe ono kura ya inso ubowura mahye badwam oye second deputy minority whip the thing at the Jelly Ahmed Shaib na mi wafa se sharp mfoni da ha na o kirema Edam kuma na ni abre let isolate politics from business etu besan so hu ni nyamfo Alexander afenyo marken adehia wonom afutu mahye badwane ono kura yen so na domukuma mahye badwam no oye wonom banu tini katafeto so miensa ni mfoni eda hanom ewo the chronicle ko akata nim na wonom ebo amane se ana anu dai kwaw Easter year to dwe no nanka yeso ni nyamfo Alexander afenyo marken etimi eko na aso dwumedie ba kwamidu binti no ama wantimi ankwada no yi ni chacha ne mpaboa ede hye second deputy minority whip me wafase Ahmed sharp so no nkonko gina mujari na okko gina na namu na sema de koto dwa nyina ne se obesira da so mana yetimu no edu ba bia on se ye primpuntu eni adwadie na nipa setena mpuntu aba na nipa akonka wana brabo mu a aya wono besira da yenyi amanyosem emfantu baabi na yendi dwuma ne se de se ne se de ho mrate na du baabi o ma yetimu no bibi bia ye beye bia no ye de amanyosem ebeta ho eba ne sanso na etwe o ma Ghana mpuntu esan na mpempi no behwe nipa hodo bia na ka se wono so empinifo to ne ma na omunya so mfaso na musunya bi de bo mo bra no wo behwe na nipa bi esuban ne nyoma bia ye yente no na akwa happy na ede abrese nipa na fino masetrem mpuntu bia ntumi ma enti wono besere se de ne wiase nyina abase babedi Easter bro fu kura from mu ba o manyimu ebese ne kokko ni ade na ya de mpuntu ebenti no wono besere da Obia nkwaje mu ne se na ye maban na maban yenya sa de ne ye yemfa manyosem to no baabi na se ye deal with enipa ade abebo nipa kɔ na dem a yenhwe ne yenya hu adwuma ne nyina ye mo se be ya oman ebetumi afantom aprafra tuturu efe ya dwadie ho ensansemu eno eye nsem ahodo a no kata fa tosom yensa the chronicle ko akata no mde amaneboyi ede baaye ebeto edwa na yenko daily guide ko akata no so densam ni biaba odi biaba pa odi biaba na some odi aba na nyase mekuma kra get fun openipo da no me wa fast apology administrator kokobo a ode abo contractors a o makwaje get fun for two sika ni bi so mbe ye adwuma na nso du ba bi amu hunu so no ehun kokobo na no pay so ode wonsam de aba na katafeta so emiensa daily guide ko akata enem ebo amane say big push benefit side chicks mahama na ode nsem ye de atudwa na daily guide ebo amane say Ghana mampeni John drama ni mahama echire mu say sese no akwantempo ahodo ne akwan ahodo a asese aban gusu a wosiesie no ohye Ghana fo bo akwan ne de ebekoyi pa na contractors dodo na aya no mbeje akwan no mo ya onse okomia ahodo na ebi ko betumi akudi be ye mfie mienu wo ho na oyi kwan ne ade antu be unse ye den ya na eja emebu ne omo nwade ye nso na omo ne contractors di agro ne ade abasa musu benya kakra de ahwefie obi kra betumi akonya ne dwatire ho no nti search fo ni nyina no eja musu mo makrom ye de because enya mo anka manfo do na wade agu mo aboa fie because member ne betumi se bia waduro sisi no etumi se oba no nanim nyina yi ne gie ni fie nso eja mo ana se ma Ghana ba mpani mo boa fie ni ade nti oba mpani kire mo sisi ne de big push agenda na big push project no yemfa nto Ghana fo anim wo ye sarchicks kra na wo ye sarchick kra wonso ubenya so mfaso na ne amatumi akonkan eti amount eno ye nsem a anopai eso pa daily guide ede ho amanebo ede aba abeto edwa
na yɛtoa so akɔyɛ anim a ɛyɛ hagea safia akɔya adɔyɛ kɛseɛ paa kyekyɛ nneɛma de akɔpie mu atifidi mantem northern region power MPP officer awurade nyankopɔn a ɛnya asɛm kuma adɔyɛ akɔyɛ ne so papa kyɛ sɛ mo ne ho aka de ɔde akorɔ no sɛ bɛyɛ ade hye a mososo mu atifidi mantem no ɛgya ɛkɔma etwa mu akyi mai moso benya bie na moatumi ɛde ayɛ nneɛma pa na bebi papa tumi aba ɛde ama ado hye a wɔn mo atifidi mantem na saa nso na minority slums government over poor business policies. Na me wafa say eye Ahmed Jerry sharp. Second eye deputy chief whip na wakasa ochiremu a edu baabi a aben wo hwe nhyehyɛ bi ode ba bontene policies ahodo bi a emu adwadie kura enti ombesre Ghana for egusua ni dia ban yachi wonu dwumadie mti aban bo no homoden na wo mo wase be ya omen dwadie be ko nka na Ghana for nso etimi enye sika na wono mu dibie etimi ede ahwe efie ado se yensema hodo anope no ko akrata edin ada so eye daily guide odeba ebeto emontene na local government minister urges prayer sacrifice for Ghana etimi kese de oswafo no hwe nkurasi amamwo na esom hyehyɛ so me wafa se Ahmed Ibrahim echiremu a obesre ade ba ko a oman Ghana behia paa no edikan eye empaibo enu wachi etu hu ache honhom esi etumi tu ye ho che yetumi sacrifice kakra ema oman edum pempenso bi a kire se pese menkum nyango a oman Ghana sika e wo ho ya agya nipa besumi ye ba besom so bewie no na eden ya wasisie no ntumi nkan ahye de dem no du ne fie hu ka wo ntum fansi abonten fi se oto no nsa benkum ne nimfa ho nyina ye hyiren sika ba fie enti obesre yenso so ye wa oyeye o man ma no nso ye nyina yenye tu hu ache honhom me yanka se we ya abandia enti me eseye nya me dia dabi ye nyina yenfa ye hu nje mbambunum na ye mo ase be ya Ghana ma ye hu ni se no empuntu obetumi akoso no obi a wo man Ghana bu no obetumi enya mfaso ewo omanyima no pay no daybreak wakrata no ede ho amanebo ede aba abetudwam yento aso ne yemfa ni mfankyire man ewo women and leadership ko wakrata nim women and leadership we no ye ema ene akandie wo mkro wakrata na ba bonten a mesere nsam na eba no eye ma ho nsem ko ana wom ntonde oye oba na eye ntimi wo fa asehila owo ma hye bedwam oye oba ntini dwumadie no wo dedicate ni ko akrata na ma ema ho puntu ene akanie ene ode banti obo ne ho mra ne say empower inform and transform enti women in leadership ko akrata na ema ne akandie no anapai wode aba katafeta so emienu ene ode kwakrata betudwa no gochirem say be the light asante mampon hima tells Christian women page 2 katafeta simienu ana me wafase nana ajakoma difie a otoso emienu ona ye oba hima edema de sha wonemo wo asante mampon nananom atrankunwa na nana hima kasa o kiremu a edu baabi a ede ade a ensem bi koso a obi ani dua pa nso oye don kaka okaka wanya asem wanganse obi di bone ye asembe ni yozana ensem hihia adaka mu ensem hihie sumu ase eni aye zemu eye ensempi ensem hihia adaka mu ensem hihie sumu ase me wofa ase smart nkansa no na oba hima akiremu a ede ne yehunu nansan emma de enka munim se mo kata mu husie na mudim huni tenanse no na ose ohwe o man Ghana mu a kaye kase oba de ekagya ma ketenketen ansem fata de oba mfa ne ho nhiem na so nansen morality ni ho adwaman pa chese obi awade na ofa ne kunachi ewo manyim ede ya emmo man chese efidi yu ahodo obi esenkagya ye bodin a anka motwem ho firi ho no o kire mu ene o ma yetimu se ye ka enipa do ye wo manyi mu a wuyi mai si nkyɛn a o ma ne bɛbɔ
ɛfiri sɛ ɔman mu bɛyɛ da ɛyɛ mɛya adwade bɛkɔ de anim a ɛyɛ ma ɛyɛ den sɛ obɛhu sɛ bɛma afa nkatebɔ wiase ne ti so ɔde kɔ akyini na nsɛn mpo ɛna maako tontɔn nneɛma nketenkete bi pure water ne ade obɛhu sɛ bɛma no korɔ mo yɛ sɛn ne nyinaa yɛ ma ya nko a na ɔkyerɛ mo na nsɛn asɔda mu hɔ nyinaa yɛ ma wobɔwura asɔda mu a ɛhɔ nyinaa yɛ hire nipa nko a nanso yɛba abɔnten abrɛ bi a yɛbɔ no ne ade no nyameanom de kure ne ɛne twede yɛ mpɔnkopɔn asɛm no ɛbɔ abrɛ akra nti wɔbɛsrɛ ɛma no monkɔ soa nkura mu mudie mu monkɔ soa nkura mu mudie mu titiriw ɛne akristofoɔ ma monkɔ soa nkura mu mudie mu monyɛ nhwɛsoɔ abrabɔ kwasi bɔ no bɛka ne sɛ exemplary lives monyɛ nhwɛsoɔ abrabɔ ɛma yɛ mpɔtam ɔbɛyɛ a wɔkɔi ɔdi ne ho ni ɛnyɛ sɛ wadwade abɔ paada o yɛka sɛ obi di ne ho ni a ɛnyɛ sɛ wadwade abɔ paada ahyɛ wo hɛ tɛntɛntɛn a wɔkɔ a waka wa no apenti w'anim na wɔka ho asɛm nneɛma ɛfiri wo mu ba wɔka saa watejɔ obi tumi taa ne ho kyɛ sɛ ɔtumi taa nipa saa yei ɔbɛsrɛ yɛnyɛ nhwɛsoɔ ɛma yɛ society no na ɔmuhunu sɛ yes ɛma nso ɛyɛ kanifo a wɔn bɛtumi aboa ma Ghana daakye ɛtimi akɔ nkanen enti mu a adwaman ayɛ mo sɛ nokomoa a ma wade mpo na mofa mu kunu mu akyi yɛsi mu nyae na ɛyɛ fidoyɔ bonso so a mo wade yɛso ampran maka abɔ so bɛɛ deɛ wɔ hɔ ɛwɔ de ɔtɔfon yɛwɔ ananse ɔtɔfon ananse ɔtɔ credit ɛde yɛ kɔ ananse so ɔyɛ bandre gu fon so na ananse a ɔtɔfon cover ananse so a oyi chop money ɛne ananse a wodie kyerɛ sɛ watumi asesa mɛma no bɛɛ de sɛ aduasa bom baakofoɔ ɛna wahyehyɛ timetable ama wɔnom baako frɛ na maame yade wɔfa maame amena konwa to ne yam nti yɛse memra hospital sisi ya nsɛm hunu saa ɔho wɔsi adwama yɛ mu sɛ pacha munyae mundi mu huni na deɛ mo yɛ nansan yi deɛ ɛnyɛ fine mo yɛ saa kora mo wɔfa kora ma wade ne nyɛ yakɔno ɔho yɛ ne yɛ nwale sɛ mo yɛ saa ma wade ne nyɛ yakɔno ti munyae saa ne ma ne yɛ Bismarck say nyame anya adoma nya de obeware because ono anka sampo no awode nhire na ni so saa enti mu ye yisi ya emwa enti oba ahema so obesere mu ada munim huni wawade tena ukunu ho wawade tena ne ho won waye ya nso apaba ku bi aya ne suban ye ne watena ho saa na wokwa na abesen watumi afiri ha kɔbɔ adwama wa yi ye frɛ ni sen northern region ba de na woje free ha kɔtwempona e watamali Oba hema kyerɛ sɛ mundim hu ne Kristofo ma mundim hu ni na momwa na Ghana enkɔ nanim ne da mu ye die ehu pa ne ho nsɛm so ɔmode abayi ɔmode ho nsɛm abasa na me wɔfa no di akwane abansɛ nsɛm ne ade na vice president ana ne no kopie mu ɛwɔ yɛ sɔkɔ ɛkɔboa yɛ pa ama wɔnom afahya edin ɛda so edin de ɛsopa nti bɔmɔden na yi wasom yi na me bɔ no me di agura me tekra betumi atum edin kroni din ɛfahya no edin ɛda so eye totwo gbaza festival sa dey totwo gbaza festival totwo gbaza festival gbeza on okay totwo gbeza okay ene Southton honom afasha ne course pa we the 40th festival wo madi a chepam na omampeni ebe de kire kopie mu ti we de meduru ho pe na meduru me wo faase makese ni krum nti onde onim de ye kan enti omampeni ebe de kire kopie mu a na efe wo hwe onyene pa wote akonwam na sika akọ atwa ne ho ahia akọ okura na akofona na ade a de na si apakan mu na ya pagya na akọ wiem na agya ye hu ne ho saa na omampeni ebe de kire di mu bia efa dwumade ni so todwa no pay women and leadership kwa kata na feto so nan ena ode ho sensem ede aba abeto edwa na afia abrafi akoto koto mum na afia abrafi koto otoso mienu ona Hitman opa ahema mami wasomache emfinhie pintam ni na hwe bra wabopa ebeka said the longest serving queen mother edima o my Ghana ebi ni kureyim na nafia abrafi koto otoso emienu no o my Ghana mu nyina ye ka oba ahema watena konwa so wacha ye mame wache papa for decades need mame eye adwuma som saa hwe ne emra obefa benwa tena so se Hitman
oba hema na emfie pi onam na kanie so aboa ma nipa brabo kon kan potem ho no ma o ya de pa watumi aboa pa ma stability efa yen eye amamre ene ya man ye hyehyɛ ahodo ekoso techiman ya ye nana oba hema edimu tintiman ya wa matechiman ne ɛhɔ no ma hinsie ne ho enema hodo efa ya mamre na de bibia konkan a ɛyade ɛboa pam ɛne nkonwa ato de ho na bedie ne ho mansotwe ne kɔbene ayi wan nkranta ne etu nipa so twetwetwe bi msum ɛnana aboa masane ma we nyina atumi abrase a waya ade pa aboa ma dodo na atumi afa ɛyɛ kan de honhom so atumi abobra wɔ manimu am kwabwa papa ɛfa afahya hodo ɛkɔso ɛwɔ techima ne mpotema kyese yɛ mame atumi edi ani matoto ne ma meka sɛ de opa my Ghana oba hima wa sompa che a ene emfa so aba no so pa de ma obenya nana afia abrafi ɛyɛ koto otoso ebienu oba hima de ma techiman wa ya de papa longest ɛyɛ 7 queen mother ana pay women in leadership ɛde ho sensem ɛde aba nana nsa beto dwa sɛ yene anum ade hya wɔ ne mo yɛ nsuo ɛne ɛhyakye wɔtai ɛne bɔto wa no mo kyire mu a ɛsɛ da ne mo ekɔkɔ so wɔ mani mu na ɛsɛ obia de ne kakra nkran kan de ho wanya sika de ahwefie na mo yɛ sɛ bi pia wata ne ade ne so mo so didi ɛyɛ enti kombo mo tirim po senka ja pia wata no enka ba ko ebi no to mo de 9 cities 10 cities ne ade ko mo so mba betum ɛde akɔ 15 Ghana cities na anka yɛn so yɛtua bi ama wɔ mo no manyi bi de ahwefie na meka sɛ aban ɔsoafo hwɛ enwuma ne mfiridwuma so oniminyamfo Elizabeth ofusu ajare ene omo ka biewum pure water producers ene omo akohia no madidi nkoma a kire wonu se wombesre ebra ewumi ye brebone ifezezi amekese no wohwe wiase ntokwa hodo ekoso wo man Israel ene afi Iran man intem ni US na yene yankasa yense da nyina ye nanso yi ni mapina na bebo ba sisi afa ngo boisi na kwam a ena no na ahyenkafo nkobom kom GPA to mpeni fo mampeni na fo amienu nso mampeni anka ho hwe a ye expect efi na watwi muko TNT wa hyente ade no betum na agya yapɛ kom so apaka de ahwefie ni ade am fisa fango ne boa ye den na pia water nso eboa be kɔsoro sa ade a na gya se aso be yahio pia water fo no ko akyerem se moatro ma galamse fo ase nsu ntia man na wopɛ sɛ woti nsu ani a wobɔ kapa nso watumi atieni ti sane mo nyina ka ho de na ɛsɛ agya kom tum 15 cities na nkaji ya tua na msenya sika na nso mpenifo de omo na asisu a omo se ni minya omo hote na ye hwe anim se ye kwe anim no kakra ankra bibia betuma ye fine na ja omo nso so am ye pia water na mresem omo ne kakra be kamba si sei pa de e ja mo se mo fa bi ntuma be hadwen Ghana fo be papa ompa na bedu be na ban e beguna ni mu asenti munya abotre e mresem na motumetu sa na mo no na ye free ye women leadership ko akata ye fa ni fanchire mo the archives ko akata ndia bara mu kyire mu a ensem bi kwaso anyewu enye kra omu kyire mu a robbers akronfotechu amoa anya asim kuma wa akate na meka se de insecurity na ekoso amanfo yem hyehyi won enipa baako ba nine no mo pre mo pre na no den ni nyina eye Yesu Kristo ma ne hunu da Good Friday efe de twami na akronfo akoto ahya adehie bi so wakate a o mo premu nan emu ba akoma ba na mo prepra wono ma ano watene anopai IGP nimfoni da hanom na mba ma ne sense mi ha enti apedi fo ma mo nan ye ntientia papa pente sa de a ebe ha dwenen eye me wofa se ono ye Daniel dogbo ono ene ye MC edema akate South nimfoni da hanom se no ochirim se die na de hye ne nso no gugugujam efrise de ekoso wakate ne mpotema yetata nipa no akronfo nani abre enti penifo nso de na omonye bibi emfa ho ti se be hadwen pa na maami bi na ose ne ba a wanya emfie nkron ne baba o wanya 9 years o kirima wa ya so dinti ne nan so na esisi fo no wate ba akon afuro ne nan no kokromotire no wate o se no ne ya so twen ode ma no ne ba na so odene na sabi impenin sei sikantia eche ne hufia bofrensem e wo mra na ni na ho so na we abofra na waso odene ye ka
asɛm kyerɛ na wo mfa de a ɛsɛ wo maame de to level nti maame no bɔ mmɔde na wɔkyee no na ɔpa ayi egya de to hɔ nom egya no de ko bu no nwura mu de ba no mfante bɛka da nyina nti ɔde ba na ɔde ne nan so an to so na ɔfa kotokuro na ɔsɛ wɔ no matufu a am sɛ wo mfa ɔso ɔdene fo na to so na menkyerɛ wade ne maame de sika no kɔ so na ten ɛkyerɛ din wate ne ba na na afiri hɔ adenti a punishment na so ɔden nti na kokuromuti no watwa firi hɔ sɛ bɛyɛ adakye wonyini na ɔwo na ne ma no ba ɔde bɛkyerɛ ne ma no sɛ mmere bi atwam ne ma so ɔden na maame te me na baako firi hɔ de bi a mekɛsɛ aprotifo adoa maame no sɛ ɔma no mmra nkyerɛ saa wankasa ba wawo na obi ba kora mpa yɛ ntwa no na batumi atene ne afiri hɔ no mo saa de a maame no wɛdi ni de mekɛsɛ aprotifo nsa aka na ɛna ho sɛnsɛm so ko akrata yi ɛde aba abɛto edwa yɛnto akwa krata mbɔso no so na yɛnkopie mu ɛwɔ di metro mass we ɛyɛ the observer kwa krata no the observer the abeto just metro mass secures 100 buses more expected to boost public transport to make us say the asa hwe o man Ghana yakwana bedi hu sensem so o mu kyire mo mate esufre nanse ahokyere na ye mo o ba adwuma o bebre saa wunya ka ma entimi wo faase eye Caesar Esquire Matro Mass on the danu sisi na hweche efuwa na pempamu a na emfoni a ahwehwani wo de ahye ne nene obo life pa omu kyire o de bases na maako oha 100 abeka ho sebe ye beboa ye na ye tu kwan akọ echichi ne benche ya edu ba bi a opeka winya bi na hyenkafo bo yeso dwe no ye benya bi afo na enche foforo abeka ho yenya be ye hamienu kura beka ho 200 beka ho 300 de beboa na Ghana de hye mutu kwan akọ echichi ne benche ye no ye ho ahenha yen na de ayda da no momfa nya trotro wo kurom me de enkemani baji ho old ones no ebi wa tumi se wo de ba ya ne be 50 years ne da so ho eno mo no momfa mfa yi trotro adwumayefo no nkwa adwuma no pa no pa mtetete so momfa mfa ye mom pack nsi wo munye ne ye na momfa mfa passengers eno beboa bus ye besi wa nipa bebre sisi ana nipa ne nyina akwa adwuma beboa ye ana bra mike enye Ghana nkwa na unemu hu bus se fa nipa o kwa mama ya hodo so a asa efe keke na bus besi wo no wafo ne ade efe e de time na etuo yete ha na mo nkwa munya vieti damti mo nwene nipa ho yekeka amosi ye time e ka sei ti ma ya de momfa bi meka ho abeboa ye ye pene saa ma momfa bi nguru emra kurum mamfa makurum a ye ne mo bika ye mbebre pa ne ade a na ye ntoko aka tambo so ne ye mpie mu e wo graphic sport de abetudwa na me wofa se akane na osi akan edema Chelsea the Blues DJ afibetim no di ne hwamo Chelsea the Blues ono kura sa akosi na akan edema Red Madrid so kosi akan wa Macalesian debut na me wofa se kirem se Ghana qualify ya ye kwa kosi we asi nyina go kense World Cup na de Star Boy pa we team no mu de Kudus ye ka Star Boy pa say ye mrante ni nyina ni pa kire say ehuni say we de oye nsono ma o my Ghana national team no eye Mohammed Kudus enu ano no eduro bi anka dam wotan kwadu a yinimilika Kudus de ball ne de say ye mfa ball mfa ye de ye pe ewo agropama so de onu a ne ye darling boy edi hwe anim se betumi aboa ne se betumi alokwa ntem na World Cup no akogire mu anko bi bebre pa na ade no akobie kura ye firim no wanko bie na mo afaase irenchi irenchi so foni da ha o one of Ghana's promising stars ono so foni da ha ono aya de on sa ye nchi no aya de na no ha na kwaje okwaje penalty bi to ato asesa na event sei omo so wasapa o omo ko fa ni firi hen akwa tinti bi pom ne betu ma ko ere wakwaje penalty mienu kura omo so wasam buta munyi ni free man sound because answer Panama omenya penalty England benya penalty Croatia nso benya bi omo so wasan tu wo 2 matches oje penalty zain 2 amode mokwaja mgbesi bi okuru mokwa makwa se nwura bi wo no ho aba ha nipa adwona kekere wakọ face cam makodi e ka sei ode
na katafata so enson ewo graphic sports ebo amane say Pacquiao and afinso Mayweather one more match ndi omo say red deal o ebeba so e de aba kwan ni hu be say so nim say many Pacquiao say unim ni pa be papa wani hu sisi a na Mayweather so you be o ha adwen omo kire mi say we match bi ba so na de na ye red deal pa be ye de beba so nti e de aba kwan ni achi be pai we ye de aba kwan ni achi be say ehun sensem no na NSA boss echirima Ghana say no or say Ghana needs a general not just a coach or say dia Ghana hia pa katafeta sum enum e graphic sport e ba man yes dia Ghana hia say no enya coach keke o hwe enya coach keke nya trene nko a ndeza dia ye hu no so no ma ye hia ne de doso sempenifo na nkasa kro mo wosoro no kro mo hwe mo hu yi esa mo hwe mo hu yi ni ma bia mo ye no je se tututu ne ma yi ntisa de a work up ne de munyimani ye bekwa disika na akọ we are just going to adapt to the numbers ne ya bafie akwaji appearance fee aba be chedi na se e kọ cap no ho de abrofo na de a ntie ne ho nsem no wa ban te mo tutu ne ma yi kwa kata ne mo nsem do so na so bre ne de adwuma ntene ye mfansi na anopei awoda ba komionu bi aba na yemfa memmoso na yensoso na DJ Hitman we fa na kunwa kesi international na me wa fa se ani den ede eye Marvel ayeyi eyomode James ono owo abrekuma fan milk ehonom ena obutu abrekuma fan milk ehono obutu na ne maame enkoso hima ana afin so ye aroma aroma house na afin so ablekuma family fo nyina se na omodo ne pa yakopon ya dom na ode awoda afi ba kwa aka ne mfie ho a me wo fa se uden ede Marvel ayeyi eyomode James awo ablekuma wo san so ye member ede ma House of Dear fan club ntene yakopon de afi ba kwa aka mfie ho a onye okese enkwatenten onyini kire ene nkwanfie mu ode ene ye nyina yesere edemon happy birthday enkoma ho fa nyame hye no awoda no onye ne soronko kura Master P ena wodi free London ede eba ye na awoda ba ko aka no eno efiri mu ofase a otonkra efiri Asante Mantemu esum ye mu ofase Samuel Fulibu aten ode abasa no pei na ofase ne den ede osei asiedua ne maame eye Ghana National Fire Service idwuma yini oye officer na ne din ede nyako eye fedra nyako fedra na ya maame a oye adwuma Ghana National Fire Service nkura beta wo asokwale mampon kuma se echirim se ne baba ya ne din ede osei asiedua nyankopon hia ne papa na omane nyini na omaye penimpa omaso abapa Ghana fo nso betumi ateso abapadi na dache nimba pa pia yankopon de aduane mu no emededi na my Ghana so enya no so emfa so happy birthday once again osei esidua this come from your mom nyako fedra a oye adwuma ewo kumase asokwale mampon Ghana National Fire Service ho na oye adwuma na osi yamfa awoda wi no emfa mount Hitman yamfa kwa ka tam boso ni sina dwumedi aka no ento aso anope yansa mesoro akono me mfa nchiama me wo fa ase ba ko otema Juradin anapa mechia no na Mr. Furiata wadenta container incoming MPP national constituency chairman Mr. nya national constituency chairman ewo adenta enti Mr. Furiata no pay encha kese enkoma right what do you mean that's a quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi no ya betwa so twen ya besisi a Minia femme waso eni umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels very spacious conference halls are a state of the art se ekomdeo na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia mehwe be bia se DLFM Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, Nebe Sheku Amoniaje, Echegusa, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa, in the Padem, the Ebuso, into Seope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon Jedia. Yeah, Bia Punama, a fair 1-bedroom, and a 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetamini Wabusia Abetinem for a limited period. A fair the Ofosu Plaza Hotels, a Traquine, a walk, Botan so, any attichum, ya Nina, Okoforidia, a brin so, Buhuyan Wahirase, any fire service station, no, any dish anymore. So, Denta, your Fraha, Ubetami a Freyan, or Mayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Jofa Champions League 2025-2026 season brought to Budapest Sankarinaya set. Sam Jebe created Montuma Bebo Dia Power Sports ano. Yete commentary demo atene demo ase emu eja vom. Ebesomo from quarter final this season. Madrid ebetimi aje amanaye 16 and as Paris Saint-Germain and subetimi a defend your title. Barca since 2015 and one team in Jomu Shanimu. Say one beje amanaye sia. Bayern Munich so e Shanimu say wabetimi aje na so Liverpool and so Rese Nei Wabetimi Aji Nano Swakwe and so Arsenal this season Betimi Aji the very first UEFA Champions League Sporting so and Subetimi Police surprise Biana DL Power Sports said the commentary Demotini Emoshi and so Eba Somo 80 Watson Shian our DL 106.1 FM so a DL Power Sports and a partner with Sam J Bakery Branebe Kanyahu near for commentary Papa analysis Papa Fambre our DL Power Sports our DL 106.9 Upa support your friend number 0555-274757. Me senti musubi 0555-274757. Dear Power Sports, Lancho Prem. Fire starter. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia.
18 minutes after 8 a.m. here. Well, let me say happy belated birthday and come from our I can't do Kwabena dance. Kwabena dance one up here, one to say happy belated birthday going out to you, brother. And I pay my man can give a speak up sauce once a more French. Give a speak up sauce. Give a speak up sauce. Bring my church collection, bear my utu tree about Kumabua. Pompey a cascala. She said, well, bear more. Give a speak up sauce about wow. Then give us coke up sauce about. You see, yo, pono apostle. I drew Bababua papa. Give us about Mr. No support your immune system. No. I could see malaria, typhoid, and a fake jaundice. Obia de aduane si wani ma wontu be ne di abasa no lose appetite wode won sabe prepare aduane na na dia sinche kondo you give us about me shebe bo papa black store be a pharmaceutical shop be a benya be at all from 34 0543 222 470 give us speak up sauce give us coke up sauce give us about me strap. Experience the ultimate in comfort and luxury. Your Fosu Plaza Hotel. Your go for you want to chip. And for Botan so. Every ready as your denta for comfortable, luxurious rooms for her. Our salon or restaurants for papa. Events grounds for all your events. Swimming pool hall. Your Fosu Plaza Hotel. Super baby and anafe what you do one. And it's your Fosu Plaza Hotel. Restaurants here local and continental dishes to satisfy your taste, yes. Now for reservation and enquiries from 24 05304 58834 020 7979 461. Have an experience the perfect blend of luxury and comfort with your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. For great on that thing. What you made and now pay special good morning and confirm.
Anapa mami Musa so what to me no monsieur. Oh no monsieur mami can for Lumba in super. I try me no water for ma. Lumba in super I try me no water. It's pure in every form. Just got a grab. You ready to be a woody upon to be a water. At a 4 banner for what 7 suya. Making sure so was 7 Lumba in super. Not try me no water. At the 10 years, there was session your bottle hot. And the sachet in our pair as a bottle now pa. From 24 once was a baby. I was with the do Juma. Your friend the Lumba is supernatural mineral water. There's also be from 24 0555 274757 0555 274757 Lumba in super natural mineral water. I am pure in every form. Just got a grip. Paya ni bread. Ancha beja fort na na fe no pay din komo. I got shot that Johnny live on Facebook, live on YouTube. The band was share link now. For being so to me Hebia no pay. And it's still your breakfast show Anidaso Wɔhɔ Obia. Now good news about my 191 Ghanaian in Patema. Medima for herbal clinic Dr. Time that's what some country. The area with the Chia Winya Resano. The last stop no. Hey, Medima for the herbal clinic. Dr. Time with us up. What's it better? Say stroke connected to what? Upon what post up. I want one sense. Meaning now what in the say tell. And if I bring Medima for herbal clinic. Yeah, and branch I be able to poke sema yira. Now for quality healthcare, Medima for herbal clinic. Dr. Time with us up. 0244 774 282 Fred Dr. Nafi Dr. Enquires one saw ya dear. We are with the Chia Winya Yarsano. Medima for herbal clinic. Dr. Time with us up. What's our ya dear?
your fun show be a so yeah, no, yeah, I'm coming in tea. One for your boy, come from India, so yeah, no, yeah, I'm coming in tea. Hey, yeah, need break. Hey, need break, nah, need break. Why worry when you're need break, now worry about. Yeah, need break, say why, yeah, need break. I mean, oh, yeah, need break. Why worry when you're need break, I worry about. Yeah, need break. Yeah, no, yeah, need break. I'm yeah, need break. Why worry when you're need break, I worry about. Yeah, need break. And time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. And Anidaso Wɔhɔ Obia joining you live on Facebook Live, on YouTube, Oba TikTok. I am Mr. Hitman official on TikTok. Oba na fe wonso wa join the conversation. Na fe anopay ye din komo. Instraba kwadwo samebi anopay kwadwo atna se na enkomo wo hono ma me pese ye bebo papa apa. Ewiase mabraba ye bono. Nyankopon ebo nipa no. Yade ewo ho. Enipa be yade wo be ko hospital. Oko hospital. Oko clinical. Se na pomudin anase yare a eha no no. Wo betumi anya yare senti ana aya wo ko hospital. Anase ye hododo yen ya ye ko clinic. Si ye ko hwehwe ya pomo.
Anapen koma me pesi edie. Empem pi wo bi yare wo beko hospital. Wo ba ne yare wo busuani ne yare. Wo de hye bi ne yare. Now de ne beko hospital. Attitude, behavior of some of the health workers no ayadia hadri ye papa. Nipa ne yare wo pain mu a wo bre no awakọ hospital no. Sabre na nurse ni no afa ne mobile phone na wo ye TikTok. Wo chat. No wo kasa patient anim rough. Nipa yare eno aba yare sabia. Ba obehwe na obi a waso hwe yare ni no. Anaso obi a yare fo no. Ne wo yi nani no wo ye dia ehu hia. Eno ho nkomo na na pay. Me pese ye hwe. Wako hospital. Wako clinic bi ana bi ato pain. Ana pay join the conversation no. As usual class prophet, head of production. Inshaba Kwadwo Samebi. Ana pay Kwadwo atenase. Openi ma che. Yeah, bra ko bra me joso. And what is sending nkomo ne ko no. Yeah. And ana pay me pese ye di nkomo. E ya di Kwadwo e koso e wo Ghana hanoma e ha adwene papa. Negligence of some of the health workers are e wo Ghana hanom. Bra ko bra me da se na yinchia etifo mutia no pay. Etifo joso papa. Na no kwasa woni say me pese ye fan one by one. Okay. Edi kan profession bia obia wo mu no. Adwuma na akoye ye no eye passion. Ana ade koye adwuma no na say eye abohia ne soma wo. Na ebi mpo ananka wo mpe nanso enam tefa kakra bia benya nti na wokoye se adwuma. Enam dey. Tefa. Ska akra benya. Alobe kakreti. De nti a meka sa asemu ni say enipa bia adwuma bia ema wonsa ko wano no etese wode opepa kwesibo ni beka ne se passion se adwuma no wo kondo na eye adwuma bia wo wani gye ho enti emla yesusa na ye ko school no na akyerefo ne ta bisa yen se wo nyina apese wo ye dem adamfo ba ko ka so nyina opese wo ye anroba o ye ye friend Ibrahim aka kyerem se opese wo nyina wo ye armed robber ni bizane se die ntra se anroba adwuma no hwe se de boys ni kitekita tu na ni gye ho enti ni bi no opese wo ye so nyia no be ye no opese wo ye rendi na ye misre na we teacher ni and adwuma bia wo ye bia no ese se wo de opepa na eye na mihu ni se kamia ye se o ma ni nyuma na nkasa no ebi nhye da ni papa bia entedum pempen so adwuma akoblane pesen ko ye no onya etuba hu se na nipa de kom akoye adwuma bia o mpe na adwuma bia wo mpe no ye ya ye de amemene na eye amemene ne kire se ade no enye wo pem na so ase mamenya ni biara dodo na eno na ama omude ye adwuma no but se wo pepa e de ma adwuma wo ya adwuma no wuku ho eye ni yie se o tifie kura wo ho ntene because se adwuma no eye wo passion wo ye de se obi o ya footballer na wo gina park so adwuma wo ya yetua ne kade nanso anigi ewo mu no kura no nyasem kuma fans a wo begine after se wa pon match na kura no emu o de kura se na kitua enti adwuma bi a wo ye na edika na se wutumi hu ne se adwuma na wo ye no wo passion for adwuma no and minim sa yenuanom a doctor for ene nurse for edika yembo ebinum abaso yembo binum abaso birimu ye adwuma sono pa wo mba ne bokọ nkan ebi ma ho brase wo munya san nim die ene ho brase wo de ye adwuma na sombo yankopon hya wo no wo kese wo abadaye a wo munya wa yarefo ho ehwe wonom nurse fo yem wo munyina so abaso na adwuma soronko a wonom eye na ebinum so esu no mo ban no tumi se adwuma na mo wo mu no enye adwuma na nko mo pe no na mom bibi nti ena mo akobisa a mo so wo ho se be ye obinyi ska akra hwefie yakasa negligence na negligence ne say failure to meet acceptable standard of care. Negligence by doctors and nurses no it defined as failure to meet acceptable standards of care. And number to me and many people resulting in a devastating physical, emotional or financial consequences for patients no.
Same doctor ni me nurse ni yedo yafo aba se oba be jare hwe a na yede ne ba na adwuma esa me ye ne metoto na se na manhwe na manye ne kwampa so na manye ne yedi amemrefe ya metumi akofa ohaw pi e de aka nipa wa ba yare sabia no ha ho enti na obi ho no mo kwa yare sabia otumi se nipa we nka yade we nya de etumi ku no nanso bewu ebi ba kwa yare sabia ba na yade ode ko ne wasanya bi aka ho enam a doctor fo binom ene nurse fo binom mo ni passion e de ma adwuma wo mo ye no na akofa ho we di aba ba kobra se yehwe nnwuma hodo wo wiase nyina na adwuma ba kwa betumi akase wi yankopon si ntanya ne wo ho no eye se obi be ye nurse ni na se doctor ni de otie mentie ni ye se wuyi twede yampon yankopon esi ntanya a odo na bo nipa bo wiase ne ma nyina ne to ntanya doctors ene nurses obi ye yankopon keto awa asase wi so because enyuma wa Ghana he nyina no monkuto no moje nkwa yey doctors ene nurses ene hwese ombaji ni padan enkwa enti adwuma no enhyira wo mankasa so doctor ni na wo ye ni yie wo ye nurse ni na ye ni yankopon de ho nhyira ehyira ofise wo je nkwa sanso na adwuma no wanye ni yetoto na se dikodi agora na fa hunsa so na nipa wu a wakum nipa enti ne ho no me e wo ho ma yemfa kom enkoye doctor adwuma yemfa kom enye nurse adwuma anya sa ede o happy na ne beba eba ye se kobrani adwade na wo kware se wo beba na ho wade ko ne wanya bi aka ho ya o ye pa na de ba kwan ye se o mo hye ne so ne se wunye obi a opa life bebre na usura tantan de a mesro nurse adwuma ma anya bi da ema ya ne menema no se wuye obi a unum se wo de me de me yobi a me pe life pa me de bia ho time nko ho nurse adwuma no man koye bi kwotena fie ne ko pa adwuma afro ye because ba ko bra me kai se me kokolebu ba akomadanfo ba ko na ye de ne koto ho na me ko ho no me hwe ma pani bi a ne mfie no kra be ye duowotwe na pampers a na me hu bi da na me hu pampers kese ni bi sa da na efuan ne to na nurse ni gina no so a na me hu say yes in fact nurse fo ni bi wa badaye pa na kwanya ofaso sabe udidi afacha me ebumukura tumi kura ese wo mu nyina enso nurse ni bi wo ho no ma kwanya be faso odi nipa ne kura be kasa ofa ne se wono ane papa ono ane maame ebisu betian ebi betian obi wa yarefo no obi yade a sometimes obi ane niam ahodo a wokomu obi oba unse yade no watetenti no bia ne kasa na de ye bi kura ho abufu nanso enam se nipa ne tebia wo mu no wo brenti no being the nurse and as a doctor ni no wonfa abufu anya dan enhia nipa no efiri se yankopon eduwa kosi sa tebia ne se wo na nipa ne tebia wo mu na se wo ye dan wo je ne nkwa okay te se wunya ntoboase ne abotre ekokro no betene ma yan ketenkete ni binom ne ade okware sabia hodo a ebinom ye omu nyina ebinom ye adwuma ye pa the most of them ebinom kwan ye faso ni nipa kasa sabe asa ni mpodi across Ghana public offices ne de wokwa kwan ye faso ni nipa kasa no aya na etan okay ohu mo maka ni nyina ta sabe omo ya muwa bi kura na aba enye fine onipa wa yade ehia special care special attention se beboa na nipa ne ho atono me hu ni se some of your nurses and doctors ni bi hu ni say adwuma na omo ye ne nya nkwa na omo je omo yo bi papa kaka they are just doing us favor yes wona wo bre na me hu mo ba be ye rough de a babo dwehye eja dem na ehye na me mo na be of me jam na mtete ya sabia but enya wo mo calling no enya wo mo mandate no mesre ani die mu ada ko wo ne nurse na ye calling no ye ofre se na medical kan adwuma bi a wo ye a wo awutie mi adwuma bi a wo ye a woni passion e wo mu no enya wadwuma me radio no metifia mempe I'm telling you because mi sakete na me de radio ko nwuram e de akira metumi do akomani me akwatam radio ne abisi ho
what can those days radio stations and the presenters I can see on share radio as ibinuma as at now me da hunu mamudin betumi ati na me na so abobo radio station be buru be 200 wo Ghana ha abobo mu frequency nyina a kire wo because I ade me pe enti me wo passion for it me tifia me ninje I feel like say me wo radio so because adwuma me hu ni say wo mmogam enti me ya me de ankeka bi na den say nye adwuma be na me ne so as obi na ehye wo say bi right enti adwuma bi a wo ye no say wunya passion say wonni passion a wo de ye de a na ye kom keke na do ko ya adwuma no wunye ne yie okay wunye ne yie wo say o kire me say Ghana mebu dodo mu nyina akọtọ form so mbekọ na esen no dodo na na afi senka wo munim se na ehọ ne sa na tie no ye mo fe atade no dodo na ya atade obehye ne ye friend na esen na ye fe keke na odi akọtena TikTok no akọ TikTok next na ye ne fe odi ball life TikTok on duty dodo na ye mo fe keke ye mo fe ebinumu ye adwuma ne kan be ebinumu so de mo de ball life adwuma na nya life bo being a nurse. Hey, me who so be say, or your nurse no doctor ni na ma bia wo yam hwene na me say, hey, na mo ni pankwa na mo di agrosa no. Nya ne sa. Sa adwuma no hwe na wontumi nya, enkwaji o. Bra ko bro ha bebre wa kire o. Eya numio, se ukwa be nurse, wo be doctor ni na wo kona de ni pankwa ko di agora. Nyankopon wo ho asotwe de ma wo. Last na me doctor kwaku ni mo di nkomo. Doctor ni mo ka kire me say. Sa we doctor ni na say obi ba na owu wo nsem a betumi take be 1 month na ho ntowda because we feel greedy say enipa na fami so wa like me nsem no woda na wawu me na me doctor ni na yese metumi force wa yes metumi age nipa na nkwa enti wowu a ese how but ye me say be some of the doctors and nurses fo ni bi enipa ni we emfa no ho na ndehye wawu anya na asema but they say eya wo ya enu nti na wo ho aya sabia ho na wo no enipa nkwanti na wo ho nti odobi ba no wu a ese ohun ni say wu na nipa na wu no ida say wo no odi no ba ye na tam no wu na obewu ana say wo no wanyu adwuma ye nti ma nipa ni wu ye you have some questions I say obi say bisa ho but bisa ho say how many of the our doctors and nurses for na bi wu a ha wo. But Dr. Kwakuni Moka jira me say, obi fa unsem wus as a doctor. Openi, hu papa wo sa. DLFM 106.9. Bebia, na medi modua no e di brake sia. Se ni bi amoye na esa modi yo, momo ni nko hu ye. Edim doctors bi a operation mo koyeye. Ne mfumus wonti okuma nipa. Eduro bi ese wodi mo obi, ogina fun ko so. Na concentrating kwa life enti na adwene kura ni so wa wopan ye body those no de amana ma na boro so mani pone kwako recently am ko kuma sia me bana me nurse ni baako na me ne taxi na me ko the VIP buses yi kura me refi circle no na me kuma sia me asafo okay yeah na me free Amraga junction asafo right na nurse ni ka kire me say omode ma me beto bebia na oye adwuma no na wase maame na ekomo de no ne so mama ni nsuo ni ade and penkomo ni mi di ye no negligence kan oni ku maame no wase na that moment no na senka de la other test so mo run before ansa o mama maame no bibi na de kro mo de maame no o mo de na maame ne fa mu wuye and wase maame ne be wu na se mo ka kire ne say wadana se pa wa ye na fam de so ye nyina ne mum de be ya no wa ye nti yankopon ihira no papa wo de aye no maame ne wuye o se teki ni be nansanya o bi kokuma se recently o se teki ni be 2 months de bia na like a hano se maame o da ho kama na ni tua no but penkomo ni mi di ye no wansi studio ache se otumu se negligence bi ye den e ka ho ena maame na ye den wawu kwado nurse ni awo duty na wo live on TikTok na wo ye call obewo sa anwu say ade ba kwa ama Ghana abanwuma dodo ni nyina ntan nyina na naso ni nyina ye supervision adwuma no ye wo bi a ese o monitor ye wadem traitors wo ho no mo monitor ne ma ye se wo ye wasede pepepe ba ko aresabe ahodo a aya wo te hu wo mo se mo na mu hwehwe nurses no adwuma mo ye ne doctors ne bi adwuma mo ye wakoto bi wo me ntu bi da
and scarcely any pa on by supervision. Be monitor the activities of nurses and doctors here. Ye can. A human or mother share 1 month and more yen saying, or more dear Badana ye, and I saying at the 10 cost one, I will be away Nasa Tiano. 1 man home my dinner. Supervision can home. What now what now? But when a doctor and nurse no would do a muncomo. Me case my money muncomo no. A human ya wa bra de kwa ya for. And the nature said doctor ni nurse ni wuni be obey. Nasa any office. Now here TikTok your personal life. We been to me say no, don't go online. No, yes I yeka. But duty. Time as soon as I say we jina pano so sana ya de no. Now they yes I no one sem ye kan. And do a free period. It be a crowd will break. O free period now they ya de your personal life. Obi antumi me hyew. Tini obetun de ya ope. Na mom empempen so nipa ne da wa wo bre no ntini ya de na ba. Sometimes e bi mu kra emergency fu yi. E bi aputu pru nipa ni wu ani. Bi kra nkwanhia na ato no. Said the tibia wo mu no obehia intensive care. Esi ye gina no so empempre ho no ma ye no ho adwuma. Na ebi mu ye kokwasa. Lakadasika. Ne nipa no nkwa efiri nsem. Ye besre. He? Enam effect e de ba no, ebi mu anya physical injury said ya meka ye no. Ebi aye yafo, me last na meka. Me ofa ba ko. Bra ko bna. Oye bema ye nyina esusu ni nyina no ogina ne ho so onyale o. Sa polio yale ya ye se ye esu ye wo ye pan ye mofra bere mu bi. Ena me bra John. Wo mbe wo ne pan ye ni bi. Pan na made ball no. Nurse na ode pan ye ne ball no. Sa na ko si ni ntini so. Wow. Se omo se esi na o se enko. Ana mo fo so ye. Na omo tianse bibia de dwe no ano no. Ne nan no ne sere ha no. Afon aya ketekete se mensa ha sei. Ena na nantu no aya te se ne sere. Ti waya ya afo ne nan no. Disi ya aha na ya fia se mensa. Ne sere ne nyina aya ketekete se mensa ya sei ya ketwa na nantu no mo ba ye kesie. Disi waya ya afo. No onyade o. Wan famfin soro ama, wan famfin mame awu mama. Na mom nurse ni bi pani okobo no. Pani ebo ni owo no. Pani ebo no no. Waya me bra dwon ene enye se nche mia nkasa me wofa. Waya yafo as I'm talking to you. Wahu. Nti adwuma na ye yankopon de ahya monsa ne mo amose mo pa mo be ye no. Sa wo me de me hu ni se wo hwe na nurse adwuma no. Uni sa badan ne de anka beta no akopa adwuma afra ye. Enforce ho nkoye. Because so die wo ho. So want to me anya na okọ na ode. Nema bi koye na se wo ha bi pa. Yankopon de ho asotwe be ma ho. Nti wo hwe na be ha wa jai. Ensa wo ye. Nema pi na mo de nipa bi akom. Nurse fuo binom. Ne doctors binom de nipa kwasate bi ani mo koye ne nanka ho na ode koye ne ye ba ko free ho no wanya benya oha be ye 5 aka ho. Ade nti na se ma ne basa. Okay. Ye wo infections ahodo a omode mani pa bi. Improper hygiene. Ni mo bebre na incorrect surgical procedures. Operation na omo ye ne binom kwan pa so mo fa so ye no. Agudie nti. Na ode nipa nkwa akoto oham. Kojo surgery ho asama woka. One lady ne me share an experience and was work for hospital. Baby nti empese ye babo hospital ne din already so. Na ho se ne ho ye ne basa basa. Na was ye de tube e fa ne minimum na afia hwehwe ne yam ene ade. Was ye de aduro ne gina na numa was say kum cells a won ne minimum no. Doctor ni gina so a wo ye TikTok. E obe ye onye sei. And ye ne sade ne we be bosome nan enye sika wo a nka wontumi nkasa kora biem. Negligence on some part of our health workers. Ade e ha adwene ekum nipa e wo Ghana ha papa. And on come on and pay yebo. But go ye de brena kan so be metie fo nti wrap up na ye metie fo so brem na fe won so de wo so kafa ho no won so watumi akafa ho. Brako bran said America no. Wo hwe negligence on the part of some of our doctors and some of our nurses na. And then maybe wakwa ya sabia ma yade e de ama no no. Ni sika sem nyina ahye. Abeye krankro yade abeka ne yade ho. Anya no no kro na de ho. No de ko ye. Akonya bi aka ho. Ama sisi akoye nsempi ebinum kura mfie nson ye yade ne yenna nka beku no na mom enam nurse ni bi ni doctor ni bi adwuma wanye ne yenti no some of the avoidable fatalities no wa ma asi manipa negu ahwere ne nkwa emu ya
diagnosis ya ne obe just eyenema pi medication errors ne ade ne nyina ka ho bi ne nyina ka ho bi lack of supervision okay ena maka no sɛ no marketing we nyina de oha bebire na ede ba ye besre enedu ba bi a enka oman no wo mra wo nurse ni bi doctor ni bi ne part we bumra so anya ade bi ya ɛsɛ nipa ne ma ne face the law sɛ nipa yi wo a wawi wo na akoma na dubone ma ne wo yi a ɛsɛ wo kokko gina mra na ne mra ne yɛden ahwehwɛ mu but wo bɛkɔ bɛba nkwese hwe na nipa na fa ne ho adi ndika yɛ obibi wɔ hɔ no manka yɛ hye obi sɛ doctor ni bi akɔbɔ pane yɛ bɔne na yɛkye na tom doctor ni bi watumi atena sɛ ayɛ hwɛ han ɛma obi awu wɔ ne nsam yɛde obi aba emergency amica unit yɛde ne bɛto wɔ na sɛ memfa ne saa emergency service obehia no yɛmfi no ma na gu enti doctors ne nurses e wodu ti ne nimpa ɛ na sɛ de ne ya punish na kase na ma we bedu ba bi na to betwa enti ye besre ye behia supervision right yamma empanimfo bi a omo akodara doctor adwuma no mu no wonfo omani ni nurses ne doctors ne bi achi sɛ bɛ ya de obebu mu na so mani na decent sande ya ba akobran sɛ de ehu no no de bi obekɔ aresa bia ye tam nso ye bewu ye ba akɔfo ha wo fra bɛka ya ha ho right. Senana Dompro on Facebook says this one. Good morning. The negligence on part of this health workers. After secondary school, straight to nursing training because there is no job. And a kofa winina eba 0593406565 0534050199 silver and gold live on TikTok and also and I pay adding a message about I'm a nurse and I can only see the loopholes in our system after traveling out of Ghana. No, Ghana had no map. Okopie mo no ne no koye no say loopholes pa and away system nemo. Good morning. Good morning, Black Opa. Me ba che for say. I saw your family on him. O him na pay mami nti o ka se free fam. Me pa cho me ka se free dance mo. Man so kakra na minti o. Black Opa me pa cho sama wo dia baby anope. Iho Nyankopon hwira. Sahatibia na makobi mu pa na amani a mehu ye na nye sika kakra ho me nsem a enka me lose my voice. After that no kra me ma me yare ma me de ne ko hospital me ma me feel doctor no enemy PA and second person o call no one me ma me kita edin ba ko ba enye age ba ko obagie di se dura I was saying, ye de mammy mammy, ye de ma say ni pano, ye young, and ye de young in the dear, a mammy, because of a dina ye back home. And she what ye do na me share age in a miss, wait ye yammy mammy, dear. Not knowing say ni pano no quarter gap. No more telephone numbers, I will fold down also, and ye afraid ni pano, no bar back, what ye drew by. And she say, yes, and can say, me mammy, or be no young, a drew. Then nipa no so de ko no so ko no obi a wanya 80 years edru yes remo ye da ma sia no pe nya menka mo right Nyankopon enka won so ho no pe. Good morning. Hello. Well, too bad my radio for 0593 406565 0534 050199. Good morning. Hello. Hello, good morning. There be moon checking lines now. Emma 0593 406565. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me ba Jeff Rossay. Uli akusi ba ko as samai kesi ana mabo. I mean you wanna pay. Ana penya Michelle. That topic out there be. Papa e fine pa. This is minimum ya. Ya dan fu yare ya ni ko hospital. Papa, we pay break. I could share the pay at Klimakoto. Only pay me take a car. For Katra is a yearly duty. The town of Tamasu or Kusinti. Almost Genipan. I didn't pana a beat the ban sana. Papa, try a brayer pallet, so one sana. Who can be saying in mine? If you have not would you say, I was Maui. A travel business. A year to Mamma Magana. Papa. Omo mo pa so me adwuma so se be omunya kunya me adwuma no omunya kunya me adwuma no wona won sa wo mu a otie wu a se be u
wo papa mbɛtua bribe akɛse ama wo na ɔbɛyɛ adwuma no wo na ɔbɛnya kwan bɛyɛ adwuma no bɔmmɔ mɔ paase sɛ ɔmo yɛ adwuma no deɛ adwuma deɛ ɔmo nya kwan mɛyɛ Right, Matame, that's it. Good morning. Morning, Hitman. Me ba che for saying. The friend order me kasa 26. Odo ma minti wana pay. Hitman, sama me ke bia tanya kasa da me mbo hospital no din. Because said your private hospital do atema ha. Na sa mu jai damage egu mi yam. Mu jadan. O mu jadan. Bandage egu mi yam. Bandage. Enti enti me yam ya. Me mo te me so me yam mo te bibi wo me yam. Me ko na no ka che doctor na so ko na ko didi won didi ntina wo so te when again edi me yam 6 months. One day so that I pa me ko private mo te ahoma bi fi me private side eba. The junior sister na say na me friend no say e ma me ntwe no twa de na eba na wo yam nyame nyina bete te obewu. DJ Hitman me say me chimi ya 2 good hours ade ne beto from na ye to say politics bag. And I make commission kunkum na me chef with man na me de ko hospital. Me ko ka chi woni ma sa ka doctor ko so wo ye papa. Na me hwe me ni pedue me digi ona me we ya. E ko si sen. Apacha. That very day any pam ye sa no me ye seje ma me ba ko ni yefunu hunu ye. E me ye de ko kwalebu. Ni yefu hu ye ten ha ba ne gine ka no yem. Enti doctor ni bi sa me say ye didi e fa ye nsunu no. E ba me say ne ba ne gine to me fa me private side e ba for. Na ye nyame doctor for do bukum nipa o e say ze ni ahoto wo me yam da na me de na mata se we so me yam me nya sundwe e wo me yam the doctor for the and then for the mo hayu mukum nipa ne das right mate me so me da say good morning. Good morning ja me ba che for saying so me de lenda me ka se fi asalaja oba ko ma minti wana pay papa asem we amode ba na ko we die the Oba Kaisa last time, yeah, Kanu, Mikase, me buy a real mamma, the neighbor hospital. And I had a call Amma Saman. Me see also you see me banning him, me ban you. Now, the pana award due to a honor. The shame again, it's Sierra Woho. A mamma could book full young Cadana and Koyabo next you. Na omodi akwala no kwato bed so akwala ni perete fe no fie a ye pam no akwala kitwa be 6 years akwala ni pere nes na obe kwa she duro na ye kwa ji duro bina akwala no waje no na phone na o tapo ana me kunu say na akwala ni into unjo ni me ba no ho ma me mpo ma me nes papa, mamma Jimmy who. Upon the Mikon Jibu for and many kutu of honor say, Papa, now but one I obey, and obey a beer for Lanu own wood that. Sakolani Bewa, Fisi, or bar for what to Amasama and Kakulana wood, better Kolana wood, ya, meaning saying Uncle on Makolani wood that. Into one yabote. Na papa nya botira ansa na nesi kemi ba ye na yedlo bo ni mamani nesi ne ko man warning say next time o yes ade ni biwa o mbeyi ni bi ate me da say won so wa kire wadwen good morning hey me ba cho great you afia no pay mamenti o yo madam asene ene de modi abetu dwa say yembobo mu na yendi no ano bye bye Florence Nightingale or the nursing a baby. She was so passionate about Nejumano. And a Jumepias a woo ye. Now, one, we knew Adam, we knew of bread, we knew him ye that you are not so passionate about it. You do it anyhow. After when we say, what we say, so Janisha had the study at the next year with Professor Okusuga, Ukwa, and your friend, no, you do Kuakono. Most of nurses. They just who say Atarena is so mono and no one who plenty, but yet they passionate about the work, you know. My this man 5 years ago, me mama si mu okolebo. Me mama si mu okolebo, and it was next me be this nyame kwa na so me mu anka me bonus ni wo because mommy yare or say ne woman na next ni aba esukonuma o esukonuma meti ba kura nyisin no
ujina ona omie ni phone madam sister ni chese on feel say me ni pampo but at the end of the day no you are being paid it is a buruchi on so obi wu I think say you miss you it is an kaya the sam run back and ha at a nurse is go binom sam nyoma oboye no kamo be jai Pharmacy. We should be passionate about our way. Right. That's fine, Mr. Nyankopon anka hungry to afi. Good morning. Hello. Hello, good morning. Me patch your first say. Hello. Hello, good morning. Me patch your first say. Morning. Welcome back, Pastor Michelle. Good morning. Good morning. Me patch your first say. Me Pastor, me yesterday me person me po meeting. Okay, ma meet you. Maya, the woman na Maya de pa na me po asiama Krista for nurse for abaso. E bit so me was no hospital. And I me po nurse ni na so. Eja me ko edwuma na menyem. Awo aka me. You see me ko hospital was no hospital. Into nurse minister on shem. And I was say, into on shem me ana. One see me. And I'm saying, oh, shem me ana. One see me. And I will see you. And one and I want to call and I'm a daddy and man coffee. And I'm a rather than America summit team one more. And I will see me no more cheaper. I'm a nurse in the day and I have someone into nurse for a nurse for and no Juma and for your fair Juma. Spend the air with size no wire into the mass. Right here, so yeah, that's it. Good morning. Good morning, welcome. Mrs. Mita. Yeah. I mean, you want to pay. Welcome, I don't pay a poor way. I'm not doing who you pa. The Amias so and that day soon your way or the Amaya now what tree you could do that. And now I say so as I bet you a beam. Oh, yeah, bamboo for my now what tree moons. Oh, yes, you do. Welcome, nurse for your best, there was so more tea and can or pay. Yes, there won't. And yet they are better doctors and the nurses for our Bible. Into who ya mob boy about who ya mob. So be a minion now what coming. Na me da wana say me sister akwala ne ma me say menchim. Na nurse ni etinye be gina me so aka chem say madam chenchem wate. Wa wo de ne say a wo chenchem e be say. Akwala no so be wu me yi aka ho akoto atwene ye we na me hu bi da. Na me de me ba akọ hospital. Akwala ketwa be 2 years. Na akwala ya no de mo obu fa so ase ne yem. Nurse ni se fa akwala no kwa na kwa ya ne lab kwa ni mo jani ya ne lab an say ya hwe. To me man first aid obi we ye nurse ni na we ye doctor ni obi ba na so ni yem a won't me ye ni bibia ma emba fo mansa sansunsan so enti ni ye mienu abata mienu ba ko ba wuye adenti na mo ye sa mo ye ade ma ni pasa mo ji pay o enti wo ji pay akoto aduane edi na ka wo ye adwuma wonran say na wo ji pay na wo kodi a sunsunsan so na bi anya wo na obenya wo bebi na ebenya ndi so mo so mbe ye nurse no mbe ye doctor sa omunti omweni no momweni nda ho no munye ni yie na mu nsira no ye wona sisi bi o ma me bi wo the fan is Bengali ma me no wa pum adwuma okura ne bag me dru ho ma so madam den na yo me se me be wo se ye nkwada me hwe wansa okohwe me wa pum okura ne bag eso obi obekwa akoto no no te ho no okura ne phone no mia no odi nsem hu na me the nurse for the bia me ne omoko na me ni omuso wie ye because omo nsa me so me nsa Pharmacy. Mrs. Minta, me da say. Good morning. Good morning, Jam Pachopom today. Me Pacho me who your papa first say. Me Derek Mkasar Fitama. Eric Maminti want to pay. On my way to Frank, on my name Mobo. There was somebody in pot. Near my several men a dose too much. So necessary more necessary on my bone. Me and Samiri nurse, the presence of OPD Crampono. As such as one thing only OPD only might compare. Now, so necessary for you, man, 4 years, 3 years. Or maybe another more saying, no more fit. More fit. Now, me, my Alquada, I shall my Lebanon hospital. Na hospital for general sikan kwan omogem omo discuss am omo se afeda de nyeye no mo ka say ya fan ko tema general hospital na yakwa me yan ka say de na ba omo hospital wono ni ko di tema general hospital na a doctor for ni bisa na de mu di ni fe na ye ntimi nka ne mo na ma me do odi free mu intleja o ma we de mo bo ba bia practice and this is for no mu ya adwuma na for me e be for no mu wa fi do mu ko suan o because people were 4 years 6 years
3 years before the final wife, young Sammy wife, my wife message. Who says OPD poor at saying when you but me that say one casa wife awareness when him OPD. You good morning. I'm on the German. Nana ya maminti wano pay. German, you may be your frampa. German, me do my friend, me bow. Me small mine, but yes, and one of me, and what Timma Medjumano. German, me, madame for power, Tamaha. I call hospital, but I mean, more hospital with me. German, I won't want the Panama neck. Now, would you know you be a top of the neck and then again, and I want to move you. Well, you call her. Next, you know, I'm a dungeon and you pass with us in a yes, I did, and the women. Well, it's a human officer won't mean ya, and call her. Let me get a protocol in County. Chairman, protocol in County. There's any part of the fear, and your friends have been going to no, or you know, she. Obisa school, I would degree a human what if you. But if you don't know what to manage, Mama feed you, Mama feed you, Roma for the hair put down. The teacher need be the whole school on the part of child here. When if I'm or small man or your mamma or mine. Baby, I'm light in the hole, a fuck would run a cook room. Where Jenny couldn't in my one kind, I was shown or champ on idea. Woman is a bomb a basso, then I'm for Muntier. Says I'm coming for money, such as I want for Racocano, dear, meet me. Or no pedal or change the whole class idea. What you say? Now, Obia could score body not to fear. No, Obia one could school, not protocol. No, so no Kunkuma for. Now, yes, I BBD karma. You bet chow. Over chow got that chin. I'll get the weapon. So didn't pass a life at Chacha. And the power, a Jumania with Juma. Chamo been to us. Nana, I made us say, young for winner, for final call and a rap up on pay. Good morning. Good morning, brother. Kwaku, for I'm into what to pay. Nana, you were brother, you do. My man found my general hospital. Right. Sister Bio, I feno, the Lali, here at the day. Menya, you will need to Mahmoud, you won't find me. Brother, me boss are nursing Yabaso. The Bonabasu, papa, brother, 494949, Master Penyo. Me car is just to move my messy. Me knew you know who born to say to be a function. Me see me, me name, man, no, you know, the BRC, but sadness, and in the doctor, it's now, and my black brother, so whom you won't want to and she's our sister, no, Yame and Cano, and in nurse for my cow, would now, ah, so we put you with a nursing to mamma. Passing no Sanya a quadrotame air cannon. Passing no elbow and one more Jimmy. It's a matter. Someone can say you or doesn't be anyone only minute because you go school, no, you say importance of knowing yourself or something on that sort. And no when you mean you pay. It's a say you mean you want and found what said next you won't go a mouth for. Come away. Yammy, a baby and a because every only nurses, only passes over your nurse, men come for yet. Let a draw in and for being for many pounds for Kunipa. Now, me who nurse for more, but no Sakra woman. Not passing or more passing again, and no money, no more money being so. Or man Casa, or Mon Sakra, no more retirement to Abraham retirement in the year. You, nursing, no, any dream. You, Mate. Abbas, me that say, good morning. Good morning, DJ. Me patch your man, next one, me frozen. Mama said, but you might last of Mama, Mammy, you want to pay. You hit my money, my farm of Guama DLFM, anything in a Yeti. Now, nurse phone a doctor's phone be a wa. A dinner friend a doctor and a nurse. Say, didn't pen on pay. Omo, you know, beyond. They just need the name of doctrine and nursing, that is all. But if you are saying, I dear we or some kind say a chiri. Omo, Chiaka na. Why? Nancy, me mammy, eba be wuno. Hitman, me chrown near see wow for hospital. No more dear. Yanko Pohata so air shoot, Yanko Poncam. You, Mate, that's Momario see and Fawi enough in your hair. Not yeah, sorry, so good morning. Good morning, Ragavan. Badger Frozen. It didn't come, it's a I'm a Tompa Bob and Plum. Last. Kwame, I mean, you want to pay. Yo. As I may bought some principal, Navita Hospital, Wabasso.
especially Mr. Poli or Enquiries or General Hospital and Port Clinic and Nabita in Animal Diner or Nabita Hospital. The boy and then let's go in Basu. Yami Sirawam. Or COVID time, no. I work coming that and holiday. Midday, first day. Now I work coming here. Asa. Monday I'm a bomb man in home. Yami Sirawam. Yami Sirawam. You. Kwame say that say. Good morning. Good morning. Maybe I check for say. DLFM media con. Him Hitman. Yeah. Any program no pa. Yeah, that's it. Mami nti wa no pay. Ampa asema o kan no kware pa. Me ankasa me ba. We dwumam na o mo frɛ me sɛ me ba na de atɔ no so ofie. Na me di mirika. Me kura bi me ja me pa bo akura we dwumam. Me hu ye ye kura me di ofie. Na o wa na be fa me be. Ampa adon fo wo ho di so egu ne so. Hospital de me money din. Driver or fan wo kwan ho krambu orchestration when you bisika krambu what me call hospital. You could do Obia de ato no so no be 2 hours. Na omo hwe ne ye. Ejuma wo ye the one for no mu ade ato so omo twi ni moja. So ko ye lab an sana wo ahwe no. Na ye the hospital wa sana abofra no krambu ni hu se efe ne ho asan no. Be 2 hours still no man do because the nurse say be ba ne ho ato ntimi ni kofi. Ansana omo pa me chewa sana doctor by ansana obeye ne ho adwuma. Ntini amoka no no kware pa wate. Mate, yes, so yeah, that's the very final caller. Now for your wrap it up and the pay you Jumadi and so. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. Yeah, friend is Salome Fati. You, okay, so free here fam. Voter region. Voter region, okay, mami to you. Mafia di domi. You, mami to you no pay. But I mean, that my program Mudiaba. We, Sasa will be a beer to be paid. Any operation, it's been both sides where did you? Mrs. Sister, no, what did a way seem so? What did you so so no? And I'm sister, in so did a call me way more. What did I baby know is recently? As we did mean, stand the route to say, we, I'm so okay. See, I said I will be by changing, and I'm I didn't so anything, so I'm sister didn't me. That sister not the name. Timidana Nyamia say, or by a crompo, or by warrior. Dananyasi. Inside you, we are going to buy a young comedy. It's serious. Next for baby, and no money. And so, a deal with your moon, so a woman is to buy. A woman is to buy crumple. Doctor, you saw Doctor now, feminine. No, it's so. Doctor, no, or not what I said, the Amina didn't simple. Now I'm a mania. So, Doctor and Debian bonnet, me can't so me bonnet. And see, Madame program will be banopay. Right. You now, voter region here for Nakasa free. Make a free, Mafia, you don't know who do so that okay. Okay. Central tone. Okay, Mate, yeah, that's a papa. Pabusia to me and for cause not Ebi Maha. And the phone segment no ye de see kwado brema na afi ne ye hwe na ye nsori dwumadi no sense say dwumadi foforo ho no ma e wo se ba nti ye mfa bibia ensi kwado Ghana fo akasa and they've shared their experience one na wakọ hospital hodo a negligence on part of some health workers into no niema bi anko yi no Ghana fo akasa papa mami nti okwadwo ye na ye na tifo asia no pai e na o ma dwen kira do mo dia ba be somo yen de beka nyina se papa so pa homa so no ya na nye nanumo de ne yeyem de nyina ye pa oman okay ye ntan nurse ni bi ne ye ntan doctor ni bi adwuma bi Obia ye bia no yehua bi be fa ne se scrutiny yetumi hwehwe mu ande hu niam yekoso eso abapa ana se adwuma no se de ye kɔ no ye ne biala saa enipa ho adwuma enipa nkwa untumi fa anye experiment entumi fa ni agrokra enti ebesere na mo manya kwanya amosom nurses ne bibire na wo fie munya adwuma ne bi nyo na wo de yankopon ayi wadom na mpanifo afo adwuma
adwuma no yɛbɛsrɛ yɛne sɛ deɛ ho mmerate ne nyinaa yɛmmoa na yɛmmɔ akra ho ban and then yɛbɛsrɛ yɛ mpanimfoɔ so I think sɛ unemployment rate ne ka ho dodoɔ ne yɛnyanka nyɛ adwuma a wɔpɛ no no nanso ɛnam sɛ adwuma no bi ne hɔ nti no ma menyɛ wei asa bibi nti nti sɛ yɛtumi ɔmutumi boa na ɔmɔma adwuma no ba ɔmaa no mu a adwuma bi a ɛnyɛ obi frɛ de na ɔmfa no ho nkɔhyim na ɔno akɔyɛ deɛ ɔno fi sɛ bɛboa no nti yɛbɛsrɛ na enwuma no nso so a ɛnhyɛ de ne ɔma mpanimfoɔ mmoa na yɛ nyinaa enwuma dodoɔ na mebu dodoɔ na nyɛ nwumayɛ na obi anya na afam deɛ Ghana kyekyere nyɛ baakofoɔ deɛ yɛ nyinaa yɛ asɛdeɛ nkakrankra yɛbɛkɔ akɔduru baabi asi yɛduru and then ne yɛ nuanom obi nso so a ɔmode ɔmo ho nipa kɔ ayaresabea du baabi nso a some of ɔmo so so transit bi nso ha adwen kaka mefuna kaka ma dampan du baabi a ɛsɛ afa no nyina obi ana sadeɛ obi wɔ hɔ no ma ɔde ne dihye bi akɔ kwan bɛfa so bɛteɛ tia nurse ni kwan bɛfa so bɛteɛ tia nurse ni bi kwan bɛfa so bɛkasa akyɛ doctor mi bi eni bi nso edu ana ɛnyɛ ni so nti ɛbɛsrɛ yɛkɔ ayaresabea aya yɛmfa obuo na ani die nso ma nurse foɔ no bi ɛne yɛmfa ma nurse foɔ ne doctors ne nso ɔmo sɛ nipa edu baabi amfom so baba da approach na de bɛkɔ no so bɛboa yɛ ne yɛ nyina obi ana afam deɛ sɛ bɛyɛ yɛkɔ ayaresabea yɛbɛtumi akwɛyɛ de Obia na afam de bɛboa na Obia nso nkwa yɛ de kɔyɛ na Yakopɔn ayɛ adom na Yakopɔn nya obrɛ na aso a because new bi bɛkɔ ayaresabea na ɔbɛsan ba obi hɔ a wokɔ a ɔyɛ den ahun sama right mmom yɛ ne ayɛ kɔ agya Obia ne yɛ mmerɛ nso yɛ no ɛmfo obi mfom so na yɛ nkwa influence me akɔbɛyɛ na atiefo ase right nkasa me nhyira wo kwadwo me da ase papa power let me say happy birthday and come on it's your birthday today you're from Melody who was self control sport community 9 top up pharmacy at you honoma and with that so happy birthday and come on Melody aka who was self control sport community 9 and with the Yankopon show na fi one year kesi papa where every chief or sebo appear ho was one happy birthday so Melody and then that was self control sport our community 9 top up pharmacy at you honoma what do you say self control sport say one sport need the me the papa self control sport self honoma na control self can you control yourself there inside of I don't say be am shame ho so pa papa endra kotoko mo match na montumi ambo it's an second half in the film na me kana monti ase no e kana base match on football sika e de football for need sem hunu sa ye bedi hu komo kwadwo sem hunu sa ye bedi san komo no ya mensu ato ma park no nsuo na ntumi andre ne ntumi anko e me ntumi ammo match apon se football sika de ma football for need Yakopon betua mo kamae yo well thank you so much for being part of the show the very good act of being a good guest there's no one to say goodbye so like I say and come production team executive producer in Shaba Kwadwo Samebi DJ Mario and the social media no so Ra Samuel Kwadwo Akwazigibi Eboy technical production Michael and afi Dr. Big City so support here from afar and pay ye chia team ni nyina Nyankopon kan ye home nyame adom chena ye be say share wo DL 106.9 nemom ka say wiase mo your ba won chen be kan kofo ho nsam kire wo no won so de won so nsam ko ka kire foforo ye from me Hitman share me Nyame adom watching from 6 a.m. to 9 a.m. Good morning. Yako.